Thank you, volunteers. Ngasigi chamaga kun taruk suba lamyanba hizam irabot ki makok kumon asibu ningsingjabagi thauram asibu dignitaries singna maira chukhat piduna haudokpinabagi damakta ningsingjari. Ngasigi yai faraba thauram asibu dignitaries amadi thauram mapusingna athoiba ngasi athoiba michunglen amadi thauram mapusingna maira chukhat piduna haudokpigani. Ngasi lamyanba sigi mitam mamangda maira chukhatuna thauram asi haudokpirabagi tungda ira lamyanba bu ningsingjaba amadi ikai khumnaba utpoina leirang hairang khara khudol tamduna ikai khumnaba utpinabagi damakta mayam pumnamakpu ningsingjari. Maira chukhatuna thauram asi haudokcharaba matungda lamyanba irabot ki mitam asigi mamangda khoi hairang leirang khara kattuna ikai khumnaba utchagani. Asigi Shraddhanjali katlaba matung asida sem saduna leibiyu saihau isai saknabagidamakta laisemba mahaikolgi mahairoising sem saduna leibiro. Hauzik thauram mapu amadi athoiba mithunglen singna Shraddhanjali katlaba matung asida ngasigi saihau isai lining thau sai tharol haina mingthonba asi thaugal binabagi damakta laisemba mahaikolgi mahairoi singbu kakthokchari.
Taibang malem ani pusumriba Pangal punamna tillaba Larry Paktangan Toriba Unamaki Maku Lain Tawipa Ibumo Malem Ashita Soyan Biu Nahaki Larry Paku Numit Kudiki Chana Sinja Ngasi Ekuda Pinabiu Ekuda Punaku Ngapi Bangamba Tona Pinabiu Amasung Ekuda Lakiba Kudima Kusu Nahang Ngapiu Fata Balambia Satanaba Fata Badegi Ekukan Biu Nahaki Taujaltana Ekuning Jeribani Nakung Puya Kada Sangjari
थागतचरी लैसेंबा महैकोलगी महैरोइसिंगबु अमुक हन्ना थागतचरी फजरबा इसै लाइनिंग थौ सैथारोल अमदि लेबाकनिंगबा इसै अमबु ngasiगी थौरम असिगी ओपनिंग सॉन्ग ओइना सक्पीबगीदमक्ता सैहौ इसै ओइना हौदोकपीबगीदमक्ता लैसेंबा महैकोलगी महैरोइसिंगबु ऑर्गेनाइजिंग कमिटीगी माइकैदगी अमुक हन्ना थागतचरी ngasiगी थौरम असिगी वेलकम एड्रेस पिबिरनबगीदमक्ता ऑर्गेनाइजिंग कमिटीगी मेंबर अरुणबु स्टेज असिदा लेंखतपिनबा निंगसिंगसरी Hello. Ahan mamaktada leng birakliba ngasige sige asigumba thauram masibu thoido hendongna thawai hapiriba contingent sing satra mahiroi khwai punamak oja guru ahalaman imai ben mera babi ichil inau khwai punamak pu sinja langjeriba singi mai kai digi nolukna ikai khumna jabu sari लोइनना ngasiगे सिगुम्बा तराम नोपगी वारोल खरा मियामदा पिजेद्रिङै ममांगदा मिनिट अनि खेतंग मयामना लमयानबगी मफमदा तुमिना लैदुना पुन्ना लेखतनिनरगा श्रद्धांजलि अमुक्तंग कचनबगी दमुक्तंग ngasiगी प्रेसिडेंट गे याब लौजरगा कोकनोजरी मयाम पुन्नमक लेखत पिगनी लमयानबा हिजम इराबोतकी मितमदा मयाम पुन्नमक इकाई खुमनब उन्नबगी तंजा अदु लौजगे प्रेसिडेंट गी ngasiगी फंक्शन असिगी प्रेसिडेंट गे याब लौजरगा मयाम पुनमक हाउमिनरसी थागसरी मयाम पुनमक थोइदो इंदोन ngasiगे सिगुम्बा फंक्शन नसिगी चामगा कुनगा तरुक सुबा मपोक नुमित लमयानबा इराबोत की सिगुम्बा निंगथिजरबा ngasiगी यामना याइफरबा नुमित लसिदा थोइदो इंदोंना सिनजलांगजरिबा लमयानबा इराबोत निसिंग थौरमगी निसिंग थौरम पांगबा कांगलुकी माइकेदेगी हाइजरबा मतमदा थोइदो इंदोंना हराव हरावना याबिरखिबा इकाई खुमनेजरिबा चीफ गेस्ट की फमम लांगदे लेंसन बिरिबा अहल लिबुंगो खाइदेम मनी फार्मर एक्टिंग चेयरमैन मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन बु अहाममक्तदा तराम नोक्चरी लोइनना ngasiगे सिगुम्बा फंक्शन नसिगी प्रेसिडेंट की फमम लांगदे लेंसन बिरिबा सोराई सम याइमा मैतै प्रेसिडेंट सोशलिस्ट Students Union of Manipur President Busu Hajiru Matamda Yabirakui Damakta Taram Noksari Guest of Honor Nomaijam Tomba Advisor All Manipur Recognized Private School Welfare Association Executive Member Sana Mahi Temple Board Busu Hajiru Matamda Rao Yabirakui Damakta Taram Noksari Loinana Guest of Honor Gi Pampam Langdel Lengshin Biriba Yamba Wangkemsa Samjai President All Manipur Working Journalists Union Amzugi Yamba Wangkemsa Samjai Buchu Organizing Committee na Hajiru Matamda Harau Rauna Ngasigi Function Nasibu Yawala Pibaki Damukta Kwaitara Amadi Nation Biriba Dice Pambiriba Mambu Taram Oksabagaloina Ngasigi Sigumba Sama Kunga Taruk Suba, Lamyanba Irabot ki Sigumba, Ningsing Thauramashida, Saruk Yabala Piriba, all contingent school, private school, government school, Kwai Punamak contingent, Kwai Punamak Amadi, Lanaigi, Oiba contingent Punamak Pusu, Sinjalangeri was singing my Kaidegi, Nasiga Sigumba, function Nasi, Ningsing Thauramasi, Mapung Pan, Bibagi Damukta, Amadi,
lakpibagi tamta taram no ukchaba warol asi pijabaga loina nanga sige sigumba thauram asi aikhoi haunanabagi damakta sem saba punamak loijaragani maramaduna अखोगी मथंगी थौरमसी अखोगी एंकरदा सिनेजरगे मथंगी मथंगी प्रोग्राम सी ए मतंग सिदा वाही खरसी थमजबग लोइनना लाक्पिरिबो क्वाइपन बुक ताराम नोकजबगा लोइनना थागजब फोंदोकजरी मथंगदा SSU की मेंबर रोहित पु की नोट एड्रेस पिबिरनबग देमक्ता स्टेज तक कौसंजरी मथंगदा सेम सादुना लेबियु सक्सेस स्कूल की महैरोई सिंह टीपी बारेल अमदी महा की कांगबु ता खौसाबा हाइबा खुद असी खुदोल तंबिनबगी देमक्ता सेम सादुना लेबिरो होजिक की नोट एड्रेस पिबिनबगी देमक्ता सोशलिस्ट स्टूडेंट यूनियन की मेंबर रोहित पु कौसंजरी अहमक्तदा ताइस्ता लेंसिन बिरबा आइगे ओजा गुरु सिंहबु इकोंगनो खुरुमजरी मखा तारकपदा ngasi फंक्शन असिबु यावबिबा लाक्पिरिबा अथौबा लमयानबा हिजम इराबोट की निंगसिंग कुमोनगा मरी लेनना पांगथोकजरिबा थौराम असिबु यावबा लाक्पिरिबा अहल लमन लाइगुरु छात्र नारोल ख्वाइपुमना मकपु इकोंगनो खुरुमजाबगा लेनना इकाइ खुमनाबुसरी ngasi याइफरबा नुमित 30 सेप्टेम्बर मणिपुर की पुवारीदा सनागी मयेक लाना इदुना लेहरगदबा अदुमलबा नुमित असिदा ngasi यामना नुंगायरबा थौरमगा मरी लेनना मतु सोनबा मिचंग संगा लेजद्रबा लाइरबा कयाबु थौना हापिदुना इना खुनबा कयाना हंथना यंगबिरबा लाइरबा कयागी हेना अफबा चौखटपा अमा पुरकनबगीदमक्ता खेनबा अचौ मचा लाइरेना खुनबा कया असिबो नाथैदुना अफबा खुनाय अमगीदमक्ता अनौबा यावल अमा पुबिरखिबा अदुगमलबा लमयानबा हिजम इराबोटना मालेमदा खोंदारखिबा नुमित अदुनी तसेंगना सेप्टेम्बर की था असि लमयानबा असिगी थबक थौरम कयागा थागोन अदुना लाकपा था अमा ओइबा मरमना था असि थाबुम अमा सुबना अखोइना पालन तौजबनी अमरोमदा अखोइना तौखिबा थबक थौरमसिंगी मनुंगदा तसेंगना सेप्टेम्बर की तांग अमा असिदा लेमरामदा लेबा अदुगमलबा लमया लमयान थाबुम असि हौदोकसकी अदुगा मखा तारकपदा सेप्टेम्बर की तांग कुनगा माथोइदा अदुगमलबा लमयानबा हिजम इराबोटना मणिपुर की तोंगान तोंगानबा कांगलुप सिंगिदमक्ता हेना अफबा चौखटपा पुरकनबगीदमक्ता निंगथौगी मायोक्ता अफबा कया तौबा होरकपदगी अदुगमलबा महापु मिरोड अमा ओइना निंगथौना लाउथोरकपदगी मिरोड अमा ओइना चंगखिबा अदुगमलबा नुमित अमा ओइना अखोइना यावल मितमखिबा नुमित हाइना सेप्टेम्बर की तांग कुनमाथोय असिबु पालन तौजै मखा तारकपदा सेप्टेम्बर की तांग कुनतरुक असि अखोइना हिजम इराबत लमयानबा इराबतना अदुगमलबा महाकी पुंसी लोइखिबा अरोइब याहेब तानखिबा नुमित अदुनी मसिगी नुमित असिदा अखोइना नेशनल मर्चेस डे हाइना खंगनादुना अखोइ लुपसिंग असिना पालन तौरी मखा तारकपदा लमयानबा हिजम इराबोट असि अखोइ मतम अमदा निंगथौना खनगतपीदुना सदार पंचायत की मेंबर अमा ओइना महाकपु फम हाबलमी सदार पंचायत की मेंबर अमगी महाकी थागी तोलब असि मतम अदुगी लुपा 15 नि अदुगा महाकी लौसा ओइना लौ परी 15 अमसु मना ओइना पिबिखे हाइना
अखंग हैसिंगना इबिरमे अदुगा महाकी असुक यामना सावबा मना मथुम पीदुना इकाय खुमनाबा उतलाबा असुक यामना सावबा फम अमा पीरबा असिमक्तदा महाकना मियामगी सेवा तौबा पामबदगी लमयानबा असिना फम अदु थादोखिदुना मियामगी दबक्ता मियामगी थबकनि हेना लुई खनबदगी अफबा क्या तौबा होरखी अमदी मानव खुनाय अमा सेमनबगी दमक्ता अचौबा थौदांग लौखी तसेंगना हौजिकानगी मतम असिदा लुचिंगबा मखलसिंग असि लुचिंगबनेदि हायरगा तोंगान तोंगानबा लुचिंगबा मखलसिंग असि मखल यामना थोकले हायबदा हायमन मथोकलोय तसेंगना लेबाकी दमक्ता खनबा मसागी ओइजबा थादोक्तुना अफबा क्या तौनिंगबा अदुमलबा लुचिंगबसिंग अदुगी तायोनबदा मसागी ओइजबा थिदुना छात्रना हरोल अमदि हौरकलेबा तोंगान तोंगानबा तुंगी युम्बी ओइरकदरबा मियोइसिंग असिबु महाकना अफबा तौबगी नमादा पुंजिनदुना अदुगुमलबा मसागी ओइजबा मसागी फ्रिखाव तोंगनबगी दमक्ता होनबा लुचिंगबा क्या लेतबसु नत्ते हायना मयामगी मफमदा आई थमजनिंगे अदुगा अमरोमदा अखोय पुमनमकना लमयानबा इराबोट कुंबा मतिक मथौना लेबा अफबा महेरोय अफबा लुचिंगबा अममम ओइनबगी दमक्ता यामना कन्ना होनमिनसी अमदि अदुगुमलबा अफबा खुनाइगी चौखटपा नुंगाइबा याइफबा कया तौरकपा ngamlaba matamdata अदुगुमलबा लमयानबा इराबोटना निंगजरंबा मंगलान असि मंगफाउनबा ngamgadoribani हाइबा असि मयांगि मफमदा थमजगे मखा तरकपदा अखोय सोशलिस्ट स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर अमदि ऑल मैते पांगल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ना सिंजा लांगजदुना ngasi पांथोकजरिबा थौरम असिगी अखोयगी ओइबा पांदम मरु ओइबा पांदम अमा हक्सिनना हायरबदा तसेंगना अखोय वाखलोन मानजबा संस्थानसिंग असि पुनसिनजदुना लमयानबा इराबोट कुंबा मतिंग थोकपा मथौना लेबा अफबा थबक तौबदा कीदबा असिगुमलबा मियोय क्या सेमगतपा ngamnabagi damakta अखोयना असिगुमलबा थौरम असि सिनजबनी लमयानबा इराबोट की तुंगिन जबोइना अखोयना लमयानबा इराबोट कुंबा असिगुमलबा थौना फबा लिसिंग लिसिंग पुथोक्तुना अखोय ngasiगी इरामदा मणिपुर असिदा हेना खुमांग चौसिनबा मानब खुनाय अमा ओइरकनबगी पांदमदा थौरम असि सिनजबनी मखा तारकपदा लमयानबा असिगी तोंगान तोंगानबा महाकी मिजेंग महाकी पांदम क्या मरुम लेरमी मधुसिंग अदुगी मरकता छात्रसिंग असिबु निंगथिना अफबा महै तंबीबा अमसुंग अफबा चिंजाक पिजबा छात्रसिंग असिबु अवांगबा थाकता थांगतपिबा असि यामना मरुओइबा महाकना लौरंबा अदुगुमलबा समाजता लौरंबा थौदांग अमखंगनि अदुगा लोइना लोइनाना लौमी सिमिसिंग असिबु यामना फिबम फबा मवंगदा थांगतनबगिदमक्ता होनाजरमी थैंक यू होनाजरमी तसेंगना हौजिकी मतमदा स्कूलसिंग बगी सांग असी वाट कदरा हाबगी थाजजब लेजै मरम अदुना तुंगी युम्बी ओइगदोरिबा अदुगुमलबा छात्रसिंग असी करमना अफबा पुरकदगे हाबसी अखोय ओजासिंग असी निंगथिना लेबिदुना छात्रसिंग असिबु निंगथिना सेनाबिबा अमा दरकार ताय हाबसी आई हाइजनिंगे अदुगा ओजासिंग असी सुना थंबीदबा अमसुंग स्कूल की तोंगान तोंगान फैसिलिटीज मैम वाटना सरकार की माइकईदगिसु येंसिनबिदुना अदुगुमलबा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल अमसुंग एडेड स्कूल सिंग असिबु हेना खुमांग चौसिनबा स्कूल अमा ओइना होनाबदा
mateng pangbiyo haina sarkar gi maikaida pungning chingchinjari aduga Haujiki matamda asigum laba government school sing amadi aided school sing asida leiriba asigum laba phibam sing asi uraga aikoina lamyanba irabona ningjaramba manglan satra singbo awang wathakta pukhatuna mahi masing ningthina tambiba haiba manglan asi mangphauna ba ngamdri haibada haiman bathokloi haina haisaningi tasengna makha tarakpada tongan tongan ba maikaida yenglorba tungda amaromda aikoina lomi sinmi sing asigi hena phaba khudong chaba lomi gi oiba afaba thabak kya haujik phawba paikhat pidana leiri sarkar sina paikhat pidana leiri tasengna lomi sinmi ki oiba phananam gi damakta tongan tongan ba hiram kaya hizam irabot lamyan bi irabot na pangthok pirami masigi makha tarak poina magi tungin bo aina aikoina lomi sinmi sing mateng pangbagi mahuta yamna laibak thibadi haujik phawda lomi sing asina atiyada yengduna nong aiduna adum laba lau uba amasung mahi marong thabna singba sing asi tawri tasengna sahi aduda nonggi phibam watlabadi lomi sing asi leikang thokpadagi maru mahi marong maru marangna singba thaba yadaduna awaba kya mayong nari amaromda ising hena tarabadi nong hena tarabadi ising henba maramna mahi marong sing patpa pumba asina singba kya thoktuna pot chai gi mamalsu asum wangkhalagli asigum laba tanja asida lomi singi khanbiduna government na tongan tongan ba thabak thorom kya paikhat piduna ithaila khongna singba semgat piduna sahi chupa ising phangan ba ithaila khong ningthina pibiba asigum laba thabak thorom sing asi tawbiyo haibagi aikoi lup singi maikaidagi nolungna hangachari masi makha tarakpada aroibada lamyanba irabotna pamjaramba adugum laba mahakum laba lebaki damakta khanba adugum laba lamyanba irabot kumba lising puthoktuna hena phaba hena chaukhatpa khunai ama oinabagi damakta manaba khunai ama oinabagi damakta aikhoi punna hotna minasi haiba warol asi thamjaraga matang aswaida mayamdagi kaina yathangni jari Thagachari Rohit khoi ngasi gi thoram asi hauboda matam khara khajik thengdok khrabasu khoi yaribu makhai matam mangna na hotna jarake ngasi gi athoiba mithunglen sing amadi thoromapu sing nasu khoi gi mamal yam laba wahai kaya thamdringai gi mangoina na lagliba mayam sigi program sing si hana loisen biyo haina takpirei aduna mayam nasu loiba phawba program si mapung phana bagi dongta saru yaminasi haina organizing committee gi maikai degi ningsing jari Hauzik success school gi TP barrel amadi mahaki kangbuna ta khausaba du utnabagi damakta lengthok piraknaba ningsingjari TP barrel amadi mahaki kangbu success school Dr. Success school gi TP barrel amadi mahaki kangbu asi Lairagadi kitang tuna thokpirao Pibarel amadi mahaki kangbu si laktre haina lawjaraga mathangda laisemba mahai kolgi mahai roisingna lamyanba irabot ki mafamda ikai khumnaba utpoina haji cultural program ama utkani na takpire adugi damakta leng thokpiro laisemba mahai roisingi cultural contingency Hauzik lamyanba irabot ki mafamda ikai khumnaba utpa program ama laisemba mahai kolgi cultural contingency na utpi gadori
Program da saruk yabiribasingna khitang thuna lengthokpiraknabagidamakta amukasu ningsingjari. Hauzik pangthokadoriba ikai khumnaba utpagi thoram asi hek loibaga Mars Pars competition hauzaragani aduna ngasai yamlaba mahai loisang singdagi lengbirakliba mahai roisingna Mars Pars asibu saruk yanabagi damakta sem saduna leibiro. Hello. Hoji imai ben singna mafam asida laktuna koi lamyan bagi mafam da ikai khumna ba lakpiri maramaduna mayamna imai bel sibu okpi na baning singjari. Hauzik leisemba mahaikolgi cultural contingency nena program utpiraba matungda ngasai TP barrel amadi mahaki kangbu adu lak le haina inform tawbire aduna sigi cultural program si hek loibaga hoziki TP barrel amadi mahaki kangbu success school gi dom uchegani adugi mathangda Mars Pass mahai loisang singi lakliba mahai roisingna Mars Pass adubu saruk yanabagi damakta sem saduna leibiro.
Hauzik Laisemba Mahaikolgi Thang Chungoi Chainaba Kudol Tamjagadori. Thagachari Laisem Mahikol ki Mahirosing Pazaraba Nat ki Oiba THOURAM Utpiram Bagidamata Amkasana Thagachari Matangda TP Barrel Amadi Mahaki Kangbu Success School Lektok Pita Kausaba Utna Bagidamakta Lektok Pirakna Baningsing Zeri TP Barrel Amadi Mahaki Kangbu Program Saruk Yabiriba Singna Matam Manghandana Yariba Makai Konglay Tuna Program Asi Pangtok na Bagida Makta Ningsing Zeri Program Asi Yame Duna Housing Miam Nimang do Chagi Doribasi TP Barrel Amadi Mahaki Kangbuna Ta Kausaba Haibadu Uchagadori.
थागतचरी सक्सेस स्कूल की गापीगनी थागतचरी सक्सेस स्कूल की महैरोई सिंगना फजरबा थांग चुंगोई हाइनबगी थौरम अमा लांथोकपिरमबगी दमकता अमुकसु हन्ना सक्सेस स्कूल की महैरोई सिंगबु ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की माइकैदगी थागतबु फोंदोकचरी मथंग असिदी अखोय हुजिक ngasi mapung oiba thorom march past tangdam naba march past competition haujagadore hello school gi mahiroi singna hojik ekoi sem saduna leibir ojada sinajare mai koi gi mai march past ki contingent singna mai gi mafam da lepi na maning sing jari ekoi oja heneri da sinajare junior contingent da akoi gi ahan bada अखोई असोना कन फील्ड मताई लेप होना अहम जूनियर इंस्टीट्यूशन की IPS कांचीपुर गर्ल्स कंटिजेंट हाँ लेपीरो IPS कांचीपुर गर्ल्स कंटिजेंट पाएगी यहाँ ना चकनी अनिशुबदा ग्रेस एकेडमी हैरो गर्ल्स कंटिजेंट अनिशुबदा अनिशुबदा अहम सुबदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय गर्ल्स कंटिजेंट अदुना अहम सुबदा लेपीरो मरी सुबदा IPS कांचीपुर बॉयज कंटिजेंट सिना मरी सुबदा लेपीरो इसे जूनियर की निको हजिक लाउजिक सी जूनियर कंटिजेंट की नि मंगा सुबदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस बॉयज कंटिजेंट सिना मंगा सुबदा अखोई बेन सिगी बेन थिंबी गदबा अखोई कनजु रेडी तो लेपीरो सीनियर इंस्टीट्यूशन की हाँ नको लेप का दबा अमतल लाथोक से रखे हाँ मदा नंबर 1 नाउरेम बिहारी कॉलेज गर्ल्स कंटिजेंट हाँ मदा सीनियर की दा अनिक सुबदा केम्स इंग्लिश स्कूल गर्ल्स कंटिजेंट ओम सुबदा टेंपल ऑफ लर्निंग गर्ल्स कंटिजेंट मरी सुबदा रुदा एकेडमी गर्ल्स कंटिजेंट मंगा सुबदा ग्रेस एकेडमी गर्ल्स कंटिजेंट तरुक सुबदा IPS कांचीपुर गर्ल्स कंटिजेंट तरे सुबदा दोरेंद्रो मेमोरियल इंग्लिश स्कूल हैरो गर्ल्स कंटिजेंट निपान सुबदा रुदा एकेडमी बॉयज कंटिजेंट मापन सुबदा टेंपल ऑफ लर्निंग बॉयज कंटिजेंट तरा सुबदा सेंट डोमिनिक सेबियो स्कूल बॉयज कंटिजेंट तरामाथोई सुबदा IPS कांचीपुर बॉयज कंटिजेंट 12 सुबदा केम्स इंग्लिश स्कूल बॉयज कंटिजेंट ट्रॉम सुबदा दोरेंद्रो मेमोरियल इंग्लिश स्कूल हैरो बॉयज कंटिजेंट तरामी सुबदा IPS बैंड पार्टी सिगी सेरेंस लेपीरो वॉलंटियर सिंगना आद लेफम द सपी सिगी लिस्ट से पारगा लेपीरो अमतंग चेक तौबिरो अदुगा सिदा कोई रिपोर्ट तौदबा कंटिजेंट ख यावरी मदु सिदा रिपोर्ट तौबियो रिपोर्ट तौदबा तारबदी चटप यावरगसु हाइबा कंपटीशन असिदा कोई यावदे न खंजगनी मरम मदुना अनो अनोबा लाकपसिंग दो सिदा रिपोर्ट तौबियो Just naming haro, may captain just naming haro. Tama na to. Santa. Sabjo. Amatunda. Sabja, sida kalau iskun mami lar ke dua telefon.
junior kita IPS Kanchipur girls Ahmad Lepiro IPS target ikul labda thangalo junior IPS junior girls asi junior yore Grace Academy Hero Girls Contingent Kutangalo Asonda IPS Junior ki matung dilepo ason kato college natin junior hanam to gige hello Netaji Girls Contingent Agi kano dile Grace Academy ki main dile piro Yes Kanchipur boys Yes, boys. Junior. Prasanta. IPS Kanchipur ki matungda Netaji Subhash Chandra boys contingent ante lepiro IPS ki boys ki maning Prasanta next love Senior Kanguda Naurem PRE College Netaji Subhash Chandra boys junior boys ke contingent ki maning telepiro Naurem PRE maning kitang handa biyo maning kitang handa biyo basa IPS girls to asiki goal post mana telepon Ahmad Kanchipur girls post manak telepon post manak ta hello
ओके अदु मनुदा कनोगी असिगी जूनियर मतुंदा कनोगी चपिरो ग्रेस एकेडमी मनी दिले पिरो ग्रेस आतम कनो प्रसादना सितो मतु मतु ले फलो हंदन खयाम अदु मतुंदा नेताजी सुभाष गर्ल्स कंटिजेंट ग्रेस को दिले पिरो नेताजी सुभाष चंद्र गर्ल्स कंटिजेंट ग्रेस एकेडमी की मनी दिले पिरो नेताजी सुभाष चंद्र गर्ल्स कंटिजेंट खुनम थांगत पिरो ओके कनी मनी दिले पो ग्रेस एकेडमी की मनी दिले पो नवरेम बिहारी खितंग मनी दानबियो जूनियर लेवल अकेडमी की मटदा सेना का गुजरात से नेताजी सुभाष चंद्र की मटुंडा आईपीएस कांचीपुर बॉयज कंटिजेंट जूनियर की आईपीएस कांचीपुर बॉयज कंटिजेंट अदुगी मटुंडा नेताजी सुभाष चंद्र बॉयज कंटिजेंट जूनियर आईपीएस की मटुंडा नेताजी सुभाष चंद्र बॉयज कंटिजेंट नेताजी कराइनो सी बॉयज कराइनो नेताजी बॉयज याउदी ओके नेताजी सुभाष चंद्र बॉयज कंटिजेंट की मटुंडा नवरेम बिहारी कॉलेज सेना ग्रुप नवरेम बिहारी अदुगी मटुंडा कैम इंग्लिश स्कूल गर्ल्स कंटिजेंट कैम केम इंग्लिश स्कूल गर्ल्स कंटिजेंट नवरेम बिहारी की मटुंग ले फिलो सारू की दो नवरेम बिहारी असो चंग रेसा असो मनी दे चंग इदुगे मनी दे ले फिरो असो नाकन दले टेंपल ऑफ लर्निंग गर्ल्स कंटिजेंट केम इंग्लिश स्कूल की मटुंग दा नंबर 4 दा रूटा एकेडमी गर्ल्स कंटिजेंट टेंपल ऑफ लर्निंग की मनिंग दा टेंपल ऑफ लर्निंग गर्ल्स कंटिजेंट की मटुंडा रूडा एकेडमी गर्ल्स की मटुंडा ग्रेस एकेडमी हाइरो गर्ल्स कंटिजेंट ग्रेस एकेडमी हाइरो गर्ल्स कंटिजेंट की मटुंडा आईपीएस कांचीपुर गर्ल्स कंटिजेंट जूनियर मरक्तना इम्फाल पब्लिक स्कूल की फाउंडर एंड प्रिंसिपल हुजूजी ओबिरिबा ओजा आसेम केनेडीबू अखोई सासुम की प्रेसिडेंट सोशलिस्ट स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर की प्रेसिडेंट याइमना लेंयान पीएम तंग खुदोल बिनबन टेंपल लर्निंग करम जूनियर की खुलम तो थांगर फिरो टेंपल ऑफ लर्निंग जूनियर खुलम तो थांगे फिरो सा टेंपल ऑफ लर्निंग खुलम तो थांगे फिरो काय दिले केम दिएंगे सा सेना की
Temple of Learning. Academy, Ruta Academy Girl, Grace Academy Hero, Grace Academy Hero, Kaino. Ruta Gihan Maning Dile Pirosa. Aduda kakak piro aduda caca keranu sini kakak piro aduda matang da IPS Kanchipur Girls Contingent Grace Academy Hairo ki matung da IPS Kanchipur Girls Contingent Junior IPS Kanchipur Junior Girls Khud Thangalak Trek senior ki hai senior ki kitang changi se lo karo adu ki matung da Dorendo Memorial English School Hero Girls Contingent kai kyun Latiko. IPS Kanchipur Girls Contingent ki matung Academy Boys, Ruda Academy Boys, IPS Kanchipur Girls Contingent ki matung Ruda Academy Boys Contingent. Adu ki matung IPS Kanchipur Boys Contingent. IPS Kanchipur Girls Contingent Junior Senior do 6 by 6 on to learning đi xuống lại cái tệp âm mồm thả bị đâm mẹ
Hello, hello. Conditions the canon kata all conditions should be 6 file, not 3. Conditions into 3 file or even into 6 talo on Tokyo. 6 into 6 to commander total 38. 6 into 6 to Egadaba. Aduga junior Kangu Chingiti line of Grace senior Naurim Biari Kole Segina Aroi Bomodo first line to Mamai Asonda Makara Asona Kandulu on Bio flag to Asona Kandulu and Bio Mamai Lela Pakan Nunganaba. Hello, hello. Contingency to Hanagi Shaisan and Semiliba, portion to the Dumle Biro Chance of Virano. Ano wala pa contingent? Ano wala pa contingent to kita tuna sanction biro timing jam thenge. Ano wala pa contingent kita tuna insa sine yari ko kita tu biro timing jam thenge dore.
Santa. Naurem Bihari ki matak. Hajik anu balaiba condition ani tu junior waragati Naurem Bihari College ki mamang de lepo ason mamang da in charge kanale game ta changbiro Haji laiba school do adugi in charge samtang sidam ta lakpiro junior waragati Naurem Bihari ki matak ta sakadawa Naurem Bihari te ki senior condition naukari atena junior condition okadawa ason to pupiro Naurem Bihari ason corner ta lebina adugi mamang de lepiro IPS junior girls mamang de kitang haigalo mamang kar sakalo IPS junior kar sakalo lao tum lao haigalo wali ai ne lepo haiti bo tum haigalo asida play utatem okay yaar Matang kharaga sakat piro school jindo kharaga sakalo kharaga close oro kitan close oro condition ani half kala kadawa kitan close salo kharaga sakalo Teuso. Kainogi Sonia Quiggy School Amtang Tabio in Chelsea. Mamang Tangadaba flag Kagadaba Kanguju Sona Kando on Birale Biroson and Birano Hori marching son de la Cadavanina. Awalundule on Biroba, Sigi Kay School. Flag packet of the Son Mamang de Biro, past line Tangadam Son Mama on the Mama Awalunda. In charging am tabio first line Tangadaba flag packet of Kangusindo, Awalunda Mamai wala no tabio, so Nakando and Zambirano.
Hojik Mass Pass Contingency Hauna Damaki Tamakta Koigi Zaski Ayaba Lojage Contingent Singna Isha Isha Nelepiriba Mafamaduda Seren Chambiriba Mafamaduda Chuksho Shudina Chap Chap San Sana Lepiro Hojik Mass Pass Asi competition Laji Hauna Navashim Saba Lojare Maramaduna Contingent School Ki Contingent Singna Isha Isha ki mafam aduda laibiraga hojik judges na aikoi hobo yare haiba matam do yaw kanda aikoi hajarake maram aduna contingent yarage adum adongi mafam da laibina nikjari contingent lepising to akhoi ki line amada parengsan lepio ason maning dana kangu ma adigi sona kandara mo haigalai ba kangu sing do maning da hanbiraga line amada pura lepiro Orang masing nak pada yang baju fazana ba. Listen to bor, listen. Okay. Aku mas pas hauna betul si arwai paine seren amta loktoke matam da tar gadi commander sing khut hangat piro junior institution da IPS Kanchipur girls contingent Grace Academy Hero girls contingent Netaji Subhash Chandra girls contingent IPS Kanchipur boys contingent Netaji Subhash Chandra boys contingent Dorendro Memorial English School Girls Contingent. Senior da Naurem Bihari College. Next Kem English School. Okay, thank you. Down. Temple of Learning Girls Contingent. Mathangda Ruda Academy Girls Contingent. Grace Academy Hero Girls Contingent. IPS Kanchipur Girls Contingent. Maning Haidabio. Adu Matunda Dorendro Memorial English School Hero Girls Contingent. Senada Latreko. Mathangda Ruda Academy Boys Contingent. IPS Kanchipur Girls Contingent ki matungda Ruda Academy Boys Contingent lepiro. Mathangda Temple of Learning Boys Contingent. Maning de chapiro. IPS Kanchipur Girls Contingent ki matungda lepiro. Matungda IPS Kanchipur Boys Contingent. Temple of Learning ki boys contingent ki matung da noye mule piro. Adu matunda Kem English School boys contingent. Dorendro Memorial English School head of boys contingent. Okay, thank you. Ngasigi Mass Pass Contingent amadi Ngasigi competition nasigi akoigi jury obigidaba Lieutenant G Bijoy Kumar Sarama NCC officer 14 Manipur Battalion NCC Impal. Second officer T Bobby Singh Associate NCC officer 14 Battalion NCC Impal. Ex senior under officer Prashanta 14 Manipur Battalion NCC. Hariba Singji Jason Singna, Sambiki Balangyando, Sita Karatuna Pobiro, Langyando Pobiro, Solonda Langyando, Kogi Canada Pipiro, Kogi Jari, Juri, Vigito Honda, Lanyalam Tam Pivina Ning Jari.
Prasanta yaragati sumdanta adigi oza bijoy Bobby Hojik contingent jing shem sabal haubiro hojik samaga kunga taruk supa lamyanba irabot ki eduumba competition mass part competition nasi haujanna ba shem saba punamak aikoi loijare maramaduna haunana gi damakta aikoi ge ngasi ge sigumba dal selection biriba president chief guest of honor ge aba laujaraga aikoi haurani maramaduna adom adomna lairiba mafam aduda laibiro hoje samaga kunga taruk suba lamyanba irabot ki sigumba ningsing thorom ase haunana bai koi chapchana sem sabalo jere juri singna maramaduna adom adom contingent singna laibiriba adom adom da phajana line da laibina naba ningsing jari Hojik hojik sem sabal biro aikoi mas pat ki program ase aikoi ki president ge aba laujaraga amadi guest award ge aba laujaraga haujarage Ahanba contingent THOURAM Bihari College IPS Kanchipur sorry Ahanba contingent la katori basi IPS Kanchipur Girls Contingent Samaga kunga taruk suba lamyanba irabot ki edugumba mitanda maspat selut pibala katori basi Imphal Public School Kanchipur ki amna ningthi jaraba adugumba contingent ki girls ki nufi macha singba contingent ni mayamna hairiba asigumba laibu contingent sing asibu mayam ming tabiyo loina nangasi ke sigumba lamyanba ki mitamda lagbiriba contingent asina salami ok lagani
loinana mathang da lakadaba contingent dingna yam drabada fit kun meter kun okoi khongka kun muki sang lamna kadabani ko next lakadaba contingent na hana sakhiba contingent na to yengbiraga khongka kun muk khena na laigadabani hojik laliba contingent na se mayam no opi gani Imphal Public School Kanchipur Girls Contingent. Loinana akhoi dais phambiriba Chief Guest of Honor President Nas Lagliba Imphal Public School Kanchipur ki Girls Contingent bu opinion abal salami opinion abal ningsing jari Imphal Public School की हजारबा हलाम की करब मतुंग सैल्यूट की करब मतुंग ग्रेस एकेडमी हैरो ग हैरो की ग्रेस एकेडमी गर्ल कंटिजेंट मतंग लापीरी बसी Jose Grace Academy Hero Girl Contingent namadagi contingent nama yam drabada khongka kunmuk lapna bigadabani mathanda Netaji Subhash Chandra Bose Vidyalaya Girl Contingent Hojik laglibasi Netaji Subhash Chandra Bose Girl Contingent Imphal East Netaji Subhash Chandra Bose की मतुंगदा hojik lagliba contingent Imphal Public School Imphal Public School Kanchipur Boys Contingent Hojik lagliba contingent si Imphal Public School ki contingent ni boys contingent ni contingent namana contingent ngi yam da mit khoi khongka kunmu lamna bigadabani masi jury gi akan ba instruction ni adu mark phangba phangdaba adu ikhuta leire mathangda Imphal Public School ni chakabung handa Netaji Subhash Chandra Boys Contingent Netaji Subhash Chandra Bose Boys Contingent
Imphal East Mathangda lakpigidaba senior contingent di akhoi yamdabada Imphal West Netaji Subhash Chandra Boys Contingent Imphal West Hojai lakiriba Dorendo Memorial English School ki Girls Contingent mathangda lakdi yaragadi senior ki contingent jingna amaga gap to yamdabada khongka kun ki gap lebigadabani masi jury ki akanba instruction ni hojik lakliba si girls contingent ni Lamyanba Irabot ki mafamda salute salam tauba salam kotpa lakli salam piba lakli mayamna punna saruk aminasi Dorendro Memorial English School Girls Contingent Loinana junior lore matung senior ki Naurem Biari College Kundrakpam senior contingent ni hoje ahan bawnya lapiri base senior section ki koi dugumban Naurem Biari College Kundrakpam Naurem Biari College Girl Contingent Kundrakpam Mathangda ani subada lapiri basina Camp English School Girls Contingent Camp English School Girl Contingent Camp English Academy Girls Contingent Mathangda lapiri basi contingent number 3 si Temple of Learning Tolgini Girls Contingent Temple of Learning Girl Contingent Lamyanba Irabot ki mafamda salute ba lakli akhoi ye ngasi gi sabha gi leteng obiriba contingent singi
ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯡ, ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟꯁꯤꯡ, ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯆꯤꯟꯖꯥ-ꯂꯥꯡꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯇꯤꯟꯖꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅ ꯁꯂꯥꯝ ꯄꯤꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗ ꯁꯂꯥꯝ ꯃꯐꯨꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯆꯤꯟꯖꯥ-ꯂꯥꯡꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ. Ruda Academy Girl Contingent. Ruda Academy Girl Contingent Thobal. Mari Subasi Ruda Girls Contingent. Mathang dalai basi mga suba Grace Academy Hairo Girls Contingent. Grace Academy Hairo Girls Contingent. ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯔꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯕ ꯀꯟꯇꯤꯟꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯦꯂꯨꯠ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯊꯪ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯒꯔꯜꯁ ꯀꯟꯇꯤꯟꯖꯦꯟꯠ. Mathangda lakpiribaji IPS Kanchipur gini IPS School Kanchipur Girls Contingent. Imphal Public School, Kanchipur, Girls Contingent. Mathangda lakpiribasi Ruda Academy Boys Contingent ni. Ruda Academy Boys Contingent Thobal. Ruda Academy. Mathang the Temple of Learning, Kanchipur, Boys Contingent. Temple of Learning, Kanchipur, Boys Contingent.
mathang jalai basi Imphal Public School Kanchipur Boys Contingent Imphal Public School Kanchipur Boys Contingent IPS Kanchipur Boys Contingent ni jila piri basi Kem English School ni mathang jalai piri basi yang nak sat la to Kem English School Academy Boys Contingent Hojik aroi beda lakpiri ba Oh mathang jalai ibu contingent si boys contingent ni Dorento Memorial English School Hairo Boys Contingent Dorento Memorial English School Boys Contingent Dorendro Memorial English School Hairo Boys Contingent Hello Hojik thang tagi yamna fajaraba thang tagi koi performance asi Icham chamna khoi lamyanda irabot ki mafam da sadanjali katwa habidi ikai khomna utuna salam chelup pibi gadabani Hojik performance piriba asina akhoi Laishemba mahekol ge dugumba sanaroshingi Akhanaba khudolona laishemba mahikol ngi mairo singna hang ge lekte utpiduna lamyan magi mafamda
ikai khomna upi bagi damakta sanjalangjari basingi maikai degi nolongna thagachaba phongdokchaba loinana ngasigi asigoma program asi makha sathajana bagi damakta goi semsa jege loinana IPS ki BN party hojik lengchalakle Imphal Public School ki BN party Imphal Public School BN party contingent Thagasari Imphal Public School ki Ben Patri contingent bu ngasigi dal safam biriba Chief Guest President Guest of Honors na adugumba asigumba salam ni ki contingent me amasi opi khabagi tungda lakpiriba contingent punamapu thagasari loinana ngasigi asigumba mass part contingent contest asigi akoi ki juri obiriba yamba lieutenant जी विजय कुमार टी बॉबी अमदी प्रशांत बु थागचब फोंदोकचब लोना नाई की मथंगी प्रोग्राम की दमकता अखोई की इचलदा अखोई की ngasi की सिगु माय सि सिनजरे तोंगान तोंगान ब मफमदगी लाकपा महैरोइसिंगना masing yamlaba mahairoisingna ngasigi march past competition asi changdamna khraba matungda hauzik matam chillaba matam kaya ama kaithokpidana lengbirakliba president member singdagi akhoi mamal yamlaba warol adu taminanabagi tanjadu lawjage hauzik guest of honor ki phomphom langda lengsin biriba mingoina panjarabadai kai khomnajaraba namoijam tomba Advisor, All Manipur Recognized Private School Welfare Association, Amadi Executive Member Sanamahi Temple Board Bu. Wahai karadang thambiranaba ningsingjari. Hoidong Jarabada, Kai Kumna Jaraba, Wang Kemsa Samjai, President All Manipur Working Journalists Union, Amju Bushu, Ikai Kumna Usari, Amadi Mang the Lingshin Biriba, Punum Pu A Subsan Jaraga, Kongonjeri, Loinangasigi, Prin Amasung, Electronic Mediagi, Isilinau Chimbusu, I Noroku Pamasu Tamjeri. Tashiang ahan bamuktada aina ai wafam thamjadringeida asigum laba yamna masang leiraba mamal leiraba thoram amada ai hakpu yaubinaba haibirakpa simak ai sinbi langwiriba ngasigi thoram asibu sinbiriba adugumba thoksiloi singbu aina ahan bamuktada koknonjeri ngasisi aikoi punamakidi Numit taba numit haigadra numit tholakpa numit haigadra aikoi chamamna hanba dumba numit ama oire tasiang namak aikoi iram damsi leiba phurup singsi
thongna lingjen yamna lei loksing chawi hiram khudi mukta koi shothaba leite adubu ai khoi ji chawkhat lamjen dadi khajiktang maning halli madugi khudamni ngasi ekoi gi thauram asida mayek lana uri base ngasi dagi na sahi sama kuntaruk surak pasida mikap tholak pa dongna ekoi ji uri sigi mamang dadi irabot poi koina magi function da magi thauram da kari kari gumba khara tawjeraga su thamoi da oiba phawrok pa irabot ki wakhallon magi tunglam saki mana thambiram badudi ekoi tung inba ngamdaba dong tawi ngasi khak mit pang ba dongna ubasimak ekoi laibak koi laibak thibane ne thamjege irabot kumba adugumba laipok kumlaba mi ama ekoi iramdamda puklambasi ekoi puna mana sauthokadabani adu khwaidigi hena maru oiribadi tungi yumbirel oirakadaba isasing ngasigi phaja phaja performance pangthok piba isasing nakhoi singna irabona thambiramba liklam madu ekoi chatpa ngamnaba honasi asai mamangda keynote pibada haibi khre irabona lairaba lami sinmigi yokhatnaba hondarami Satra organization gi yokhatnaba hondarami na panbiki madumak taseng ba wafamni irabona tawrambasing manungda yamna singthaningai oibadi mana proof masa semdana committee masa semaga manipur gi kachin kaya thungna irabona tawramba thaba se ngasi phawbadadi manipur goina mana tawramba mana semlamba du group adu aikoi semkatpa ngambagi thongna leitri tasengna mamasi punsin bagi thaunani aduna aikoina mana tawrambagi manungda yamna maithong yamba sin khudimak suba sanabada drama da lila da culture da political da aduga ning tamba phanggadaba aduguma ning tambagi ihau kaya da sagalama thauna kaya do magumba leader magumba lamjing bai base hojik phawdadi atang boiri maga manaba ai leitrina ai mod oina thamjege mana tawrambasing manungda khajiktang panjarabada aina khwaidagi isagi oiba wakhallonda aina yamna pamjabase manipur kaidanaba honabagi khudam ama pirabada purvajal pradesh sembada mana yaroyena hairambase masigi thauna sinani aikoi ngasi aikoi iramdamasi aikoina ngasi ngakseriba aikoina iramtam ningtamna lejeribase Maduna miro lama maji miro ni maji sumba struggle tawani aini yadaba mine laukthokraba aduguma mi ama isam samna irabosi miro ni maji struggle tawi maji aine yade mabu phagadabani pungadabani miro ne laukthokraba matungda ngasidi magi laukthokibado hanjanba leitana irabose miro oidresi madugi hanjalle haibegi lauthokiba leitana praja miyam yauna manipur state yauna irabot ki aduguma achouba function kya pangthokna magi tunginji mana tawramba thabak mayam se aikoina aphabani na khanbase masi malem de irabon ahan bani asigum laba mirol oina aikoi public na praja miyam na aikoi ki sarkar yauna aduguma ma se magi mirot tu ko ebdo sunghai haidna aikoi kudum ki thamoina mangonda adugumba magi mirot ki keno koi ki aduma yolhing polang do thadat lamba haibase malem de atang bani masi mai ayi wakhalonda yamna lumna logjei lusilak poina aina nungai taba amatanga lejei asigum laba numit thagumna masak nairaba amattangairaba arangba thawami sakum maha asi aikoi iramda masigi atangba aduguma laipokum laba nipa se mase magi haurpham oijariba
ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯔꯩ ꯀꯥꯏꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯈꯨꯟ ꯇꯥꯕꯗ ꯇꯥꯟꯈ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯄꯣꯂꯥꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯣꯟ ꯆꯟꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯇꯪꯗꯤ ꯇꯣꯜꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯔꯤ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯐ꯭ꯔꯦꯁꯃꯦꯟ ꯁꯤꯟꯖꯩ ꯔꯤꯐ꯭ꯔꯦꯁꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯂꯣꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯖꯔꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ORS ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ORS ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯁꯥ ꯆꯣꯛꯊꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯃꯥꯌꯦꯞ ꯂꯧꯕ ꯃꯁꯣꯝꯗ Thagachari Pabung Namoijam Tomba Advisor All Manipur Recognized Private School Welfare Association amadi Executive Member Sanamahi Temple Board na Irabot ki liklam matung inbang amna bohotnasi haiba amadi atai maroi ba wafam singhara thambiram bagi damakta Pabung ba amuka hen thagachari mayam si akoi presidium members sing sina wangang mamal yam laba wa sing thambiraba matungda makok mathang taraba singi prize ten thokpagi thoram leizari aduna mayam punna saruk yamina khisi haina amuka suning singjari mathang asidi guest of honor gi phomphom lang lengsin biribra all Manipur Working Journalists Union gi president mingoina panjarabada Sri Wangkhemcha samjaibu maroi ba wafam sing thambiranaba amuka su koksinjari ahad maktada ngasi lamyanba irabot ki samaga kunturuk suba lengbirakliba mayang phaik pyuk po aina kok nonjari ngasi gi thoram masida Chief Guest when election Biriba, Mingun Hangat Servada, former acting chairperson Manipur Human Rights Commission, Yamba, Ali Bungo, Kaidem Manibuso in the Kok on the Guy Kumnazari, Adoga, Nasiga Toramasida, guest of honor in election Biriba, Yamba Waza, Nambajam Tomba. Aigi chai bungo swai samjai ma maitai busu aina kok nonna en kai khunu utsari mayam ngasi gi thoram masi kari gi damuk ta pangtho ibano haibudo mayam mang election biriba tumgi future generation oigodoriba akoi gi isa sing mayam punamona khangwi rangoni ngasi gi thoram masi kari gi damuk ta pangtho ibano thoram pangtho ibso kanano Karino have a check with the Kangu Taikoi. A quite have a Kudimak, a quite Torung Kudimak, a quite Torupsi Karino, a quite Pandam Karino have a say, Kangdana quite Torum Pangtopugi Handabi, Sanabi Shekoi, Tamdevapai. Nashi, don't want to one bar, my illusion, a quite don't want to come to school, college in the gi, don't want to one bar, quick contingent by a mobile passport like Peter Ganda, Maspar Saliba. Salami Piriba, Kanaki Papamdano. A quite Miamgi, Luching Bambat, Tangai, Miami Luching Ba, Hijam Irabot, Lamyan Irabot, Bagim, Mapam the Ni and Hibashe Point of Carigino. Carigitamuktano Magi from the Point of Chica from Udibase. Masi Basaki was about Tatutuna, Maribak, Madam Dungi, Tola Tarba, Light of Longi Simishingi. Manaba Kunai, I'm a Puraknaba, Miga Migi Marakanaba, like Tenaba Atugumba. Kunai am ling with the Bukta Katuk Panamang Taragana Masagi, Punchi Long Krabatum Luching Bamani. Adudi Nashi Equagi Mirola Sina, Luching Bashigi Magi, Punshigiwari Yamuna Quick Pushuri, Raport Canano, Makamina Harai, Manakamai of the Rakui Maribak, Manipur, Madam with the Bukta Mu, Dr. Karikari, Katuomi, Karikari Torme have a share, I put a Yamuna for the Kangatabane. Aduna.
ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯈꯣꯏ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯔꯦꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯣꯟ ꯃꯥꯅ ꯃꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯩꯗꯧꯔꯝꯃꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯇꯝꯖꯐꯝ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯥꯔꯆ ꯄꯥꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯇꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯂꯥꯃꯤ ꯄꯤꯗꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅ ꯎꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯊꯣꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯐꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯇꯨꯅ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯍꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯏꯖꯥꯇꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ aduna hijam irabot mana ngari bak dum kai tawam me hebe se ko jing dam magi pusi wari se fadan paga dam ni adu magi oiba aiden oiba piten nga oiba masagi oijaba thaduk tan longbi singmi lai da longbi singmi manabu kunai socialism communism asi ko fadan ko lawutai aduna tragedi ko ngasi mas pas ka salaga dol kra thilakanda ako jagoi kar saraga tu pa ka kanaroi yengbiu ngasi akhoi neta irabot ki khoi mapok ko pangthoi do ngasi akhoi manipur leiraba khoi lengak loising akhoi mayam ki bare bak ning bani haina leiraba sing adagi miyam ki lusing bani haina leiraba sing mayam punam asina irabot ki batau tamakana mag phajabli sa chajat laurga mariba dam kathuk puje khoi kya urabage bo kana leiraba ke ngasi phawlo ko manipur da sini akhoi khadagi akhoi laibuk thibidi manipur leiba miyam da hingi matamda kanagi damakta masagi damakta ai haiba mang thaba wi haiba miyam gi damakta yaudaba tola taraba lairaba logi sibisingi phakanaba kari policy program puthoktora kari karma thongla lingjin ut khabage aduna khona ira bakki mapung mi la kana mai mapung mi ta pangtho kanda magi phajaba lamso sajat manaba kunai mai mai gi bakki damakta kathok mayam pun mak thudi akhona lawu targadi ko ka tori bano masini khwadi akhona maru ori bache adana masi ngasi mang gelingsin biriba tuan ba khogi school college ni lak biriba isa sing na ko yamun khangadamni narai bang ngaram dong si gadamni laban mi ira bona kaidorami kari lamsa chalami bari bak to kaidorami habdo na ko yamun mun khangadamni masini mana hai kari hai mana kari pamamme habsi ko amta jingsi mana pamamme habsi mana yengu achumbogi akogi kholau se ko kholau lawudam ni sui kholau lawudam ni jail changba ki ganu haina mana political akogi akoi sigan taw achumbal akogi lan thengno si yengu apun mana joi ni magi bari ko ne yengu apun mana joi ni haina akoi gasi akoi punjil libro manipur leidam bayam satragi sangsan mayam kayam rangre akoi amati tinba yaroi manipur leidam civil society organization kiyam yami amata ko amati tinba yaroi haina jom masung dona tuan legani lusung bagi ta ngai gani lusung ba sing drum bayam bu phajana apa lambi da lusung ba oibang bagi wakan de hoji leibang ngamde aduna ngasi irabona apun mer joi ni harga ko na kari gro magi sei sai hoji sau joi apun mer joi oigini apun mer joi bai sei de ko sai ya harauna adu ko mana apun mer joi oigini apun mer pangani hai ba ko ngasi lawra bravo masiri akona yam da kona nungai tribese aduna yengo mana hai lambi chumu hakchang chumu wagang chumu adagi sakcha ya hik chumu asamba chau achamba selu lawai impan khai ganu saidang phambu yumbang ni haina khallu lairaba longwi sing nuksiu lairaba longwi sing mi meyam gidam ta katu ireba ge dabakta thabaina pontha orga chumba thabakta tawudabani haiba se ko mana phaja porha mayama thambirami aduga madi mana thamba wahi punba mayam do ngakna chalaga thabak tawgiba atumba lusingba amane ba aduna ngasi bawda kathok tara ko sacrifice tawdra ko gi mairaba gidam ge thengna balaite hujukti akoi sida kathu ibesti akoi gi sida akoi gi romantic akoi gi sacrifice truth sacrifice natti akoi no
ꯃꯥꯏꯕꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯏꯕꯥꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯧ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯕ ꯃꯇꯧꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯇꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯄꯨꯔꯕꯥꯆꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯈꯤꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯠꯄ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯄꯥ ꯅꯧꯅ ꯀꯥꯏꯅꯈꯤ ꯃꯃꯥ ꯅꯧꯅ ꯀꯥꯏꯅꯈꯤ ꯖꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯃꯗꯣꯝꯆꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯁꯩꯗꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯊꯠ ꯄꯥꯊꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯌꯣꯛꯅꯍꯧ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯔꯤꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯠꯊꯣꯛꯇꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯀꯥꯒꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯒ ꯑꯃ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯒꯟ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯇꯣꯡꯖꯩ ꯁꯤꯡꯂꯤꯗ ꯇꯣꯡꯖꯩ ꯊꯥꯔꯒ ꯏ ꯊꯛꯀꯗꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯔꯤꯕꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯅꯝꯕ ꯂꯣꯟꯆꯠ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯗ ꯑꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯝꯇ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯏꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯂꯝꯗꯝ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯤꯁꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯄꯔꯦꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯔꯣꯗ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯔꯣꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯀꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯔꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯏꯟ ꯕꯣꯔꯗꯇ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯔꯣꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯝꯇ ꯊꯦꯠꯇꯦ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯌꯥꯔꯕ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯔꯣꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯜꯂꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯕꯣꯔꯗꯇ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯔꯣꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯊꯦꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕꯅꯦꯕ ꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯒꯦꯝꯒꯤ ꯒꯣꯜ ꯃꯦꯗꯥꯂꯤꯁ ꯗꯤꯡꯀꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯦ ꯗꯤꯡꯀꯨ ꯔꯣꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯡꯀꯨ ꯔꯣꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯄꯣꯔꯁꯦꯟ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯔꯣꯗꯇꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯔꯣꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯊꯣꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯁꯥꯏꯟ ꯕꯣꯔꯗꯇ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯔꯣꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯦꯕ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯩꯈꯣই ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣই ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯏꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯂꯒ ꯆꯥꯎꯔ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯍꯩꯔꯒ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯆꯥꯔꯒꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯐꯖꯕ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯇꯥꯏ ꯄꯨꯜꯂꯒꯅ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗꯨꯔꯣ ꯅꯣꯏ ꯄꯥꯝꯃꯤꯗꯤ ꯅꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯔꯩꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯠꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯤꯡꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯦꯇꯤꯞ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯀꯔꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯀꯔꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯁꯝꯖꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯅꯣꯛꯁꯤꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯎꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯎ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯔꯥꯖ ꯀꯥꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯃꯦꯔꯥ ꯖꯨꯇꯥ ꯍꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯡꯎꯞꯁꯤꯅ ꯖꯄꯥꯟꯅ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯇꯨꯄꯤꯅ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯅ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯔꯤꯕꯤ ꯗꯤꯜꯍꯦ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯇꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯊꯃꯣꯏꯗꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯇꯥꯟ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯐꯤꯔꯤꯕꯤ ꯗꯤꯜꯍꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯛꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯈꯥ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯀꯣꯝꯗ ꯀꯨꯝꯊꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯇꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯔꯤꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯩ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯪꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯞꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯆ ꯄꯥꯁ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝꯌꯥꯟ ꯕꯩꯊꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯦꯜꯌꯨꯠ ꯄꯤꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯤꯕꯣ ꯃꯥ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯄꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯂꯝꯍꯥꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯈꯪꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯇꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯂꯥꯜ ꯕꯍꯥꯗꯨꯔ ꯁꯥꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯟꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯗꯤ ꯈꯪꯉꯣꯏ ꯒꯪꯒꯥ ꯖꯃꯨꯅꯥꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯗꯨ ꯈꯪꯒꯅꯦꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ
इराबोट काय पोखी ममा मिंग करी पापा मिंग करी कभी गांधी की खंगनी पतला गांधी ने कदी खंगने अब लुखम्बु माइथोंग ओथोबा इसा ने साबुस खंगद्रबा इपारोदगी पुरो तरेट इमारोदगी पुरो तरेट आइगी जेक सलाई आइगी नुसिरबा मणिपुरगी ngangkhai bawa krai no kauraba yek selai kauraba koine ba loina mulabne mang de lenchin bire ba chino ga koi isa sa mayama manipur gi ore ba indigenous u pambi ma da hayu no ngodi manipur bi aku indigenous nga mak bakat manga da hayu yek selai kari no khang bro lu kham ba thu mo thu ubne mi ai ji no mai jing jing gi horok phom ji hana khangdri ngai da si aku ke kanu asu da bigi perapat ke mayam gi judi aku ne khangane ya ba mayam na adu ngasi no na larik tam na mayam toru mayam pun mo sing se ai khoi gi iram dam gi damak ta no na toromba ngasi ngangi ba mai ke phon kana putu mi ai ne siri ba gari kana putu mi no na lai chu chum lak pra ba no ne siri ba tam na no gi no ne putu ba no ne toromba thabak mayam pun mo tu do le bak mayam gi damak ta dari bak damak ta ko kal ka na no na ko thamung na dabne aduna tungi generation by sigi biruna ko chamang mo dabne aduna nuksiba hijam irabot laman irabot wala tumna hay gido magi aroi bom ko phawu magi kano gi mayamar gi magi tangbo atu gi ma jahib tan gi ba magi jahib tamam do aku sadure thamna nita pitai aroi bom ko phawu mai ba ki lesha na timna akoi gi ma da ngam da mayam do adu akoi rati ngasi sumaina irabot ki numini lei khra kat kani salami khra tawani mas par kha sat kani haraga to khrati karati adra magi punsi wari mana mari bak dam to lorum bak ka tho ma me punok me lo ko loin mak abne thi batai parikha da par gi dana ai pai dana adra mana akoi apaba mi oi ga taraga de ma haido achumba wa ngangu achumba saw jian changba ki nu apun muna thauna ni akoi amatani nare bi dam ta ka thu maya purmak se khur iri baki damuk ta khur se khur hingi daba tagu daba ne ba adra ga sigi mironda irabot ki hek batung da achumba to balu sing mani mere bak damuk ta ka tho bani nare bak ta ka tho bani miyang ma ka tho ba achumba to balu sing ba ta thi khang de leira ga de tungi mironda ma khoi gi makhong da lei kattara ga si subana khoi gi sadan jari kat pa si phangmui do re ba jingbiyo aduna da khoi de ga si television de isa si suksing ngakta ni atai judge oi bir chen bir ba kai khumri jari ba mayam khar da tan ni aduna na khoi apha mi mo oi ko na khoi ge jagoi kuthek lan nganu ise ge sur kai ganu phajana tungbang je ga khoi chat kani ire bak dam ta khoi khan gre hinga da bani aduna chi lenchin bir ba khoi ge sum khoi ge president oi ba ai gi isa phajana tawi lai ai ge president ai ibungo sum no salu ko ni tungi mi ron nu na apala ni ge da ni ko biết đúng ngoài đó rồi chứ sao ta sang sang kia đã ali thupi mari thupi khát bi lòng nó bi mẹ phun nó lấy đi bây giờ à thôi ai thấy hiện giờ sa sa chú già đấy cái linh sinh mẹ phun nó nơi tung gì mình luôn cái đam ta phá và khăn khăn cái đam này thì jam gì cái làm ăn với Iraq đó pam mama cái achum ba mà nó kunai socialism communism Mige kena daba ngari dabuk tak katuk kadabni tunggi mirong dabuk tak apa tabuk torung kadabni ini pak pehen balik tiai bawa kadon man pun macam nu abuk tak pasi abuk tak para kana mun nak khawa kana magi achum bapidam lapsa sajan bai ba gusi bace laura ga tabuk torung kadi kajam kan sum manipur lekha taroi nu nu bagi sakop ke karakter ka gani aku masen mana gani mana bu cek mayam pai bin nabu tong nak nusi na ko ya apa bala bagi tabuk to gani aduna magi matung tamsi magi bakong da lei khara kat la kanda ka thok khabdi khoi kanaroi adana aisi hachil laga akoi purmak irabona pamamba mayam purmak to khoi kai dina mai batung insi aduga phaba manipur imalai bak mikha ponda ba me imalai bak to oina ba hona se habi ai thamsuga ai ko ngonjari ngasigi tin biriba miyam pumna makna adom adongi phomphom da lengdana phambiduna khoi dignitaries sing na ngang biriba mamal yam laba wafam sing asibu pukning chang na taminasi haina amuka sunolok chari thagat chari mingmaina panjarabada wangkhemcha samjai president all manipur working journalist union kakana wafam yam laba mamal yam laba wafam sing thambiram bagi damakta amkana thagat chari mahakna panbiram bada
irabot kinumit pangthok libasigi wahan thok lehensi miyam gi oiba wakhallon na mang thasi amadi irabot na haibiramba achumba ngangsi achumba chatsi amadi tungi mirol gi damakta khoi kathok pada pamugumsi haiba asigumba wafam sing thambiramba gi damakta kabu amuka han thagachari mathang sidi ikai khumnabada matik charaba ngasigi athoiba mithunglen Khaidem Mani, former acting chairman, Manipur Human Rights Commission, bu wafam khara thambira nabagi damakta kausinjari. Masige asigumba irabotna pokiba chahi chamaga kuntaruk chuba ningsing numit asida mayayda pambiriba Soraisham Yaima Mitei President Socialist Student Union of Manipur Function Sigina Prosite to Viriba Ibungo Aduga Loinana Guest of Honor Langsing Viriba Namoizam Tomba Advisor all Manipur recognized private school welfare association Aduga executive member Sanamahi Temple Board Amasung Wangkemcha Samjai President all Manipur Working Journalists Union Amju Aina Kangnaba Ahum Mapui Kai Kumna Butcha Bagalwin among the Langsing Liba Mars Pass Kizas Mas Pass competition da Jazz Wabigi Ba Punamak Adugamang da Langsili Ba Punamak Adigi Satra Naharol Mas Pass continue the Yawigi Punamak Aduga Press Mediagi Marumapang Punamak Nasi Akwena Socialist Student Union of Manipur Galwinana Asigumba Pangal Manipuri Student Union ga anina punna sindana irabot ki samu kuntaruk chuba mapung mit palon taubse masi nungi wahan thok karino kari damukta irabon ningsingi bono natra heraga mapuk numitta birthday celebration tauba tongan ba function sing da tongan ba organization sing na Foundation Day, birthday celebration and THOURAM amsi. Mase adugumba thodo wato palan tauriba se pokriba mi natraga madugi Foundation Day tauriba asida kari karamain tauraga hariba organization aduna natraga mioi aduna karamain oiri kari taugi haibidu ningsing nabanaba. Aduna hoje irabot ki birth celebration se yamaru warisi karigino irabot kanano irabot na kaidaurami si mayam loina mak akoi khangnare irabot se akoi gi manipuri jati gi oiba yamna thodo hendokna number 1 da leiba haitai akoi gi angam thau luchingba mayam ama leigi bse Masigi manungda thoido hendok pa misaka mai bidu ma oya magi maponu mit palan tauraga adege mabu ningsingaga akhona kaidogodoriba magi matau tamba mana pamamba singado thunganna bo hotnaba aduneba adu hojikte kaidore mana pamamba dugi on tainaba ma akhoi sida oireba hojiki society se Mana karipame, madi socialist society, communist society, Marxism the base tauba, adugumba mandamba kunai, socialism, hyperport amapame aba, communism gi ahan by stage oiriba, socialism se. Adu de hoje leiriba Manipur ki system se de thine khanadra. Manipur da leiriba, India da leiriba sidi capitalist democracy. Democracy which is based on corruption. Corruption the based tauba sanjau paibiki niti the chatpa capitalism.
adu chatpa capitalist democracy ne abase irabot ke londa da hairagadi adu jo ona taina redra mana afaba awangba manaba khonai mine mibu otaba socialist society socialist democracy adu pami somdana hojik chatli basina mine mibu otpa manadaba khonai achauba macha adu dige jati macha leiba jati achauba leiba jati apikpa leiba furup apikpa leiba achauba leiba machong pak naiba adugumba mayam ama akhoi gi sida tawriaba mana pami ju ko bomon ona banaba adu mana pami bado mana ba khunai mana ba haibeche mase amarom dairaga India gi oina Srimati Indira Gandhi na Prime Minister oiba kanda irabot na pami ba wakalon socialist hai ba waise constitution da sendo ga hapeaba irabot na pamba sike chamana ba haitare hana India gi preamble sida socialist hai ba wahi auramdi Srimati Indira Gandhi na Prime Minister oida ba matung da Constitution sendo aga we the people of India having solemnly constitute India as sovereign haraga socialist secular and democratic country and hayabayong Srimati Indira Gandhi na bawba socialist pameba oibang amgide aduna India ki constitution da bawba manaba right to equality article 14 all are equal in the eyes of law si yauri bani si irabona pamjaram mado irabot na chakharaba matung da 1949 da irabona mirot oirengai matam da adugumba mana pamgiba adugumba socialist khunai ama oihanba du pamgibado Indira Gandhi na Prime Minister orakanda socialist haibo haise hapchileba maramdi manaba khunai haibase oidragati chaukat pa yadeba democracy mong taba yaroi corruption mutat pa yaroi apunba sagat pa yaroi punamak achigi yumbi se mase socialism haibasinu oigedabna adugumba socialism haibase India da oithok tabado maming di lauraga Indira Gandhi na socialist haibu wahai si constitution da hapchillaga preamble da hapchillaga India se socialist state amani haina utpayana na bapot phawdi tawrammeba adu aseng badi socialist state ti oide ba khogidi capitalist state na ba socialism amsung communism na haibase Communist Party da na tawgadabna haibanate Congress na tawbiya BJP na tawbiya law na tawbiya hauje right to equality na la ise khalai dino mipung khodi ma managadabne na la ibse socialist ideology na ba adu human right to su akoi ga leiriba generation ahum blue right red right then green right haidana prithibi ki akhang hai singna UN na communist na puthokpa manabu khonai haibedo adu lauraga hojiki red right haidana mine mibu otaba manaba right to shelter right to food right to equality haidana second generation of the human rights ase communist ki lawe aba aduna adugumba pot adugi manungda Bharat ki manungda amasung awang nongpokta Manipur da adugumba communist ki kanu hungaraba socialism ki pambi tharamba misakse irabot na oyaba adu mana pami ba adugumba socialism mado Srimati Indira Gandhi na pamjarabasu mapam kharada pamabasu Manipur da di tawbangamde se Khadi maroi be khona khana ga doripse ha mana apun me ge laurami mana laumi ge laurami sinmi ge laurami dramatis ni aduga paumi ni adu jat subani adu loi na maga se loin chumba
ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯦ he is a communist socialist communist ki haurakpamniko socialist haise madugi pot ase mana chatna hanba pameba adubu neba mayamna matung inba dakar leiripse ada hujikki leiriba phibam sidadiya lu garaba nang garaba mina mibo otaba aduga amaga manaba haiba aikhoge khonai sidadi othokpara sabthino othokteaba hujik leiriba system se hujik leiriba political culture se hujik leiriba political system se ajda irabot na pamiba ado mana awanglam da chakaraka somda makarom da chaleba ani che meeting point leitreba constitution na di piri mana bu khonai right to equality right to social justice tuan bamongda constitution of India na irabot na tabana iba constitution of India se asida right to equality yauriyaba adigi right to development yauriyaba right to environment yauriyaba weaker section bu yokhat pigadabane yauriyaba aduna irabot na pamamiba sing se mapungda Indian constitution da ain oina masi yaweyaba natoi chabu arambiai chadabu arambiai ada hojike leiriba sason tawda hojike leiriba political system sida irabot na pamiba adumba magi socialism communism se masidi yam thapna India gi oina leigareba except Kerala da leiribra Kerala da karahingi aduna hojike leiriba pochida mana pamjariba magi awangba thak ase mine mibu otaba manaba khonai haibise aikoi pumsoi soiba pot amada leiriyaba aduna aikoi ka political system je ase chamdok tarabdi ai amana phana phaba tawni na haibada samjai na chum ma tawgani oza to mana ma tawgani habda oithok pa yade se kaino da system che motpa laikom lainang kere inba samudra mo oiba lainang maraktiki karakpa aina lainang maraktiki afaba khaitang loge ching batan namatang di haidoga soke haibisida kanga khardi haidokpi yani ko lainang de dum yaurakan ya un yamlu yabse ado di kaidongni sidula kadorini ai koi amot pa marakta amot pa khunai marakta leireba amot pa khunai marakta leirbanna praja punamak silo ina mak lainang tere masigi mihut karak pa sing su sakta mayam mo oire lainang mantri mandol su sakta mayam sige marakti khalle sakta mayam sidiki ahalla banthoya sakta mayam sidiki lalo basu thoya sakta mayam digi amasu thoya leiri ba mayam se ahon ba awon ba se tawna ba honna ba se koi ngamdre the whole system je lala banaba pumsoi soira banaba sigi maraktani amo pa system sigi marakta leina masidai na chumma matang kari torga chuman be yani kari iraga yani kari hairaga yani sarkar de kari advice piraga yani naharul la karama paktak piraga yani aina khalaka doripse adu khakta ngai re ba pumong bade ngamoya ba because akhoi political system ji hongna na ba electoral system si hongna na ba hojik burja gi electoral system capitalist electoral system capitalist democracy gi India gi system kari tore pass the post mi tara le pada mi lishing kontrana bhot thada bada mi tara le pada mi lishing mangana khwaidigi amena pangherdi ma se pass the post no oireba post so palamjin tana bada makok to anumana sason toreba ado mayamna pami ba sason do democracy ki wahan thokse agoi gi lona lehendreba haide tangkhaidigi amana mi chamatin mada mi kana yaragadi ya hani majority se yankai ma thoina tangkhai digi ama hen bana ada hojikti mi chamagi manungda mi kontraim pana sason paeba BJP na
India ke Narendra Modi na pairi se samai manungta nifu percent 40% yau wana te ba people na thadarak pada adu system sina adu gumba minority na pai ba se minority ki majority jam se masina sa chon pairi na se koi ki lo ni koi ki khunai gi koi ki political system gi ma gi channa bi matatu na ba si hongdok ta ba yaro ya ba irabona pamadu ki samna amatang khaladang inna bo hona bada akhoi gi lairiba present system se hongda sungya yaro ya si hongdra ga di amot pamonakta laina irabot ke batau tam ga da bani akhoi irabot ke lambi da sat ka da bani laikhom lainang da de dum net liba mompak pijak phajana thaba du da ka ga da bani sidi oitho aroya ba aduna loina ma haijun bani irabot ke tung in ga da bani haidana mantri mandol angam mathauna hairib se mase akoi thajagadro thajaroya aduna adugu mapunamak adu leiba se kari toragadi tauni praja sing bahap tamina ba machange narol sing bahap tamina ba machange awon ba ohong ba mine mibu ottaba manaba khunai ama lingya hairabadi electoral system se semdok pa machange electoral system sida mina bhot lepa nataba ideology na agenda na issue na oina lepa haujikti mina bhot lepidana haujiki democracy se chawbagi tombagi hongbagi Narendra Modi gi ha adugi Kejriwal gi mina na ba haujik tawripsina mi duda yengaga heroic worship su yam kan mane khoi se heroic worship agoi luchingba amagi magi apapa thabak tawgedana leigidra mamagi lat pokhotpaduna amani ko hauji leiriba sida luching madu puthok eraga democracy ki wan thoksi leitabadawna tawgeba tawriba porse mi duda heroic worship adugumba hongba chawba adugi wakhallon se aduni hongba chawbaduna aduni we the people of India akhona tawri haidaba we the ruling party of India sigi Mr. So and so sigi ki bakhada akhona si tawri haidana hairiba singse koi da khara soiri akhoi ki chanaba mong sida heroic worship yamna chawba achawba lusingba bu akhoi na makong sokna khurumbagi chanabi leiba lamdam India oina tawya ba akhoi ki leipakse ana sigumba mayam sidi irabona pamiba kholiba duka yamna thapkiba ama oire aduna hairiba mayam si tawbuga loinana akhoi irabona pamba si oiba khar watkini yam wagini until unless sigi political system se hongdok tar di yaroi aina phanam chumna tawgani aina phanam na hekta tawni na haibadana masi yaroi ba aduna rule of law chapa leipak adu ohen ga hairabdi socialist society ohen ga hairabdi law chalan ga hairabdi aikoi bhap tamina ba machangi aduga adugumba society ki oina leipak wayan sason tawbasi rajniti na tawgadamni adudi rajniti adudi amot pangatang airagadi amot pa sason nama dum lakpa tabani amot pa opposition amot pa ruling amot pa political party si oidana la eba maduna madu sangdok na bigi damakta aikoi gyan taba machangi aikoi ki pungning loksing wakal thona asi awon ba ahong ba ama purakna ba akang ai singna tanareraga Manipur da leiriba mayam se asila matam gi oiba issue singda neinareraga puthokpa ama changeba natraga di adum pangna sanaba khunai aigi londa da hop lawba khunai do kabakpa khunai koise kabakpa praja kabakpa sason kabakpa bichapati kabakpa university ki intellectual kabakpa educationist kabak pangakta oin lerane ba aduna aikoi leiriba akhang ahena haidon leiriba mayam asina kupna khanna reraga awon ba ohong ba ama purna ba hona ba machange ba anauji aikoi ki issue mayam ma tawada base adum aikoi adum pangchin dana kare haini mai gamna bi mong da dum tong lere
आइन बु चलन बाहायबसिमा खोइसिदा याम वारेबा रूल ऑफ लॉ लेबाहायबसे सोसाइटी अमदा शासन तौबदा रूल ऑफ लॉ से याम दरकार नेबा रूल ऑफ लॉ से शासन तौबदा रूल ऑफ लॉ ngakpa ngamdragadi khudong sadaba mayam ama mayokna neaba aduna sarkarna chakhudam oina harabada lairik phongbada history ga geography ga culture ga lainaba lairik phongbada committee ama semaga adudege ayaba logadabani haibase unconstitutional oiba illegal oiba adugumba THOURAM amane anukumna khanbam changi government nga men amadu heta tokchan ma yaroi hayang mina high court challenge tor adi rule of law da chat kadam ne ni freedom of speech freedom of expression asi yo khat kadam ne ba reasonable restriction nai chamaram chana si nangadam ne lairik ibada phattaba lairik ire akhoi ba mangna na bo oire dandi pirodna CRPC ke section 95 ta si naro adigi jati amaga yangthin na basille haidana FIR palaga pharo adudagi history bolana artha halle culture bolana tore haiba aduda IPC ki lairibe section maya amadu da ko aduda toraga aranba lairik ibe misi pharaga dandi pigedamne aduna tana nangna idringaida iba horakanda hana angonda khangalamu committee sida khangalamu na haibe sidi aina wangangam da nganga do rido kadino do hana piru haibugum manine kari nganga do no do khangdrim ne ba aduna sigi pod se akon afaba sasonama leheningi aduna aina yaroi da potu di tawdaba fai ain gi oiba pautak lawgadabani haina bama lere hoje ain gi oiba pothok sida ain gi akhang heidegi pautak lawigi mahutta IAS tagi oina pautak lawre ain tai ba se yam chumdre ain gi oiba poti ain loseng da leiba ain suri ba ukin ching akhang hei mayam degi lawgadaba aduga sason gi bureaucratic ki oiba mong asina IAS tagi IPS tagi lawgadaba ana adugumba mayam che ningsi na chumna chalan ba mathau tai adu natragadi ain gi oiba pot ado ain na masi yabra yadabra haibese IAS na khangbaga ukinna judge-na natraga judiciary da lairiba mi aduna natraga law department na advocate general na hena khangwam thoktro da moidagi hangadam ne ba siguma podama government tawgena khalli kari tawbiya adu de son tawdi yani hojite comment mam final edo lairik phongdri da hanana government da objeke committee ma semi sida tawhon gadaba ni aidana ada committee du ki lairi ba mioi singdo expert la moi tara manga tra tuktuna punamakte hena khangabro ada kana gomam na singnar adi aide ai iningbe ini noi tawning me tawde kai doni ihine mana lan irakan da phagadam ne aba lan phonga wa kandu da siya de la riksi ben tawre aduna we hena phani ngana pairaga somaini irame achuk khakta ogeda pose achuk ne na mana hajila me adu di mai la riksi channa roi ade masaju pharani adugi judish kanoda trial chatharani maralamaga jail da thamgani haidana aranba iramba mi do aranba phongakpado madu dandi pibana matungda mohena section gani say for example akhoi ge india gi ning tamada pauna brajabasi yawi aina hajele dana mam satra mam na hore moi la le dana ji sengdo kare longtho kare ba ko sine na phatra pauna bu sida india gi freedom struggle da pauna na yauri bise chumra chumdabra hana hangambai mutta moina hangjadabni ko adaida akhangai sa dana tokselore natte madi akhoi ge tribal ge ba tribal risingba ama oirami haibado lali edana mayam na haire edana ko adi kakthal edana athorite kangmu du laktana haide be hanak nei gi budu bune aduna adugum singa do
लाना मणिपुर की इतिहास बु मणिपुर की जियोग्राफी बु मणिपुर की ngam बु लाना हाइजिन बा लेरबदी अदु फोंगबदी अदु मगी thesis अदु मगी लाइरे असि बैन तोगदबनी सेक्शन CRPC की सेक्शन 95 उसे हायौरगे खै खन्ना नैनबदसु टीवी नोंबिदसु याव याव देन सिगी एरिया से section 95 of the CRPC state na aranba like migi kano thon na ba sinba aduma like phongba se like ben to ngamme ba underground na phongba like ben to gibedo section 95 tani pa ba ya de angang singda adum ita chon ba yamba akampet iba like se harmful oiba nainaba mayam se karai thingi section 95 of CRPC na thingya ba state government na aduna adugumba aranda like phongbada madu thingba amasung dandi piba asi natana nangna phonga kadori to lanmra chumbra ai hana yangongge agogi committee na hana yangongge hairabadi adu aine yande aba hoje hairi ba poche aina madu expert la hai bi expert oibo oidaba to ka aine yaba amsung yanda ba hai bisi nainaraga pop ta aba mi amagi right mat panaba article 19(1)(a) freedom of speech and expression magi freedom of speech mana ngangadaba aduga expression mana phongdokadaba se hanana hairam waijibo karama prithvi ge leipak leige aba leite aba ko adordi si amuhana sarkar na khanna kanni ai khalli khanna daragana adum kota kana gumbana tharagadi challenge adum tongnara edana aduna asigumba mayam si yongrakanda asigi tanjaji phangmachida sarkar na law chana hangyadabani rule of law chana hallo rule of law se chana handragadi agona sumateng pangmuye rule of law chalana ba public interest litigation maya mama high court ta supreme court ta tharerga sarkar na si lale si chomtho lo kana lambi samdre sarkar na lo aran bam chatle sarkar na adu tore aina challenge to ba tare eba ko adu gi so aikoina sem sabe gi mathau ta eba maram aduna ai yam sangok ki tore sarkar na ain ngak pagi thabak ase sarkar na thogodabani niyom chumna tawhonna ba aikoina criticism pigadabani hojik se aikoi mayam si am kana maka hairiye freedom of speech expression je khara watle laitre loina mak sarkar na khut thingjile hain time chi chumde freedom of speech and expression se ngangning bangang bayai tawgedebu reasonable restriction maram chana athingba maram chana athingba se karina sarkar na nangi to ngangi to lali na haibidu natte maram chaba athingbadi laipa ga se lal horaga thugai gedabani hairadi laledana adoidi reasonable restriction da lal hobigi section da section 121(a) of the Indian Penal Code ta ma phaba yare adudagi mi amagi iche chokpo wafam ma hairu re adudi defamation gi law na ma si phagadabni adudagi haidana mai law amamam piri aba law amamam piri si natabada sarkar gi executive order amana natre harga authority gi makok amana mase nang ngangi se lali nang na thakta action lokhatkani natraga nang bu phani natraga pungini na haibase yade aba si ai ne yade aba reasonable restriction haibase asidi executive order na yade aba sidi law mana thing law mana reasonable restriction togodabne aba lalahu ba chogal labade lalahu ba chogal pagi wangang abade madu 121(a) Indian Penal Code na mai mathakta prosecute togodamni defamation of wangang abade section 500 CRPC da mai mathakta prosecution chathagadabani adu natabada lanai mantri amagi natraga lanai MLA amagi karigumba ma haire holle haidana ma phau haina haibasi yabra
adu yade aba adu gumbagi executive order oina MLA mana executive the secretary amana ama si tawra de mai mata action lo aina haibisi yade aba aduna government ki kanguna so khanga da basa reasonable restriction haibise kadai bu kawi reasonable restriction cha Supreme Court na hairi badi law ma leiba law du gi manung da kai na nganga badi yadre ba cha hai sin aina la lo bu sogat pe ko wang gang adi 121 a leje ba law mi ijan bangan na bo ngang na di defamation gi law leje ba adu na ta bada hate speech machin thi bo wa ma ngang na adu je Supreme Court na hai gare hate speech sa kadai bu kauge se election commission puthoro head speech kadai bu kauge se definition leitri aba aduna Supreme Court na election commission na rajniti ga amaga hunna bado kanna ha adu tawba no hunna basida adu head speech oi asi head speech oi de haibisi kanana lepkada bodon sida election commission na lepkada bani haiden election commission da hungry sina aduna adubo khona wangang bada sakpada yamna karem kathaina ba oiba achau sangda natrerga kanago mami amabu yam thawai usita na ngangba adudi afaba nate madu sai khona reject tawi but adu tawri bado ain gi thokda thengnaba tarabadi mi amabu ijan mangalabadi defamation tawtare dana adu natana chumnagi mage fair comment ama constructive suggestion ma tawa sumaina tawa chumi sumaina tawhaningi tawhaningde na haibadu dedi nangna du sarkar gi mayukta ngangba yabra adu tawa yabra haidana action lokhat pa yaba nate aba action lokhat ka do ripsa reasonable restriction haibisi gi manungda chandragadi reasonable restriction na sida challagadi ab sorry adu da challagadi action logadorim aba aduna haidiba ma mafum kharasi thammaga loinana ekhoi irabot ti adugumba magi wakalon magi pungning magna khalamba mana pamjaramba singase aikoina matung inche hairabordi hojiki political system se hongdokpa mathau tai hojiki democratic system se hongdokpa mathau tai adu hongge hairabadi electoral reform toreraga pass the post ki bahuta proportional electoral system ideology na bahut lepa agenda na bahut lepa mi gi maming do na bahut lepa na taba adu mi phiba mama tawa ma changi hai wa pam si thamaga utang suda chumlo chinnaga thank you Thagat Cherry Pabung na mamal yamlaba ngasi irabot ki liklam tung inba ngamnabagi damakta system asi hongdokpo mathau tai amadi logi kana basing thambirambagi damakta pabung bo amuka hanna thagatchari ngasi gi pabung na thambiramba speech to da kabak pa society ama oidana ba akan ba ahong ba ama purakna bagi damakta aikhoi punna honna minasi haibado ngasi sida tin biriba mahairoi sing honna minagadra honna minasi ko punna mathangda presidential speech pidringe gi mangoinana ngasai thang leiteng haiba successful gi nupim cha mahairoi sing na uthlodaba adu hojik utchege haina inform tawbire ado mayam meeting taminasi thang leiteng haiba success schools gi mahairoi sing na utpigani
Thagachari Success School gi Mahiro Singna Fazaraba Thang Lighting Haibagi Soma Utpirambagi Damakta Hiding I Lighten Thagachari Matanga Koina SSU na Sinjakiba Tarik Tara the September gi Tarik Tara the Pangthokiba First Bisnupur District Level Painting Competition gi Makok Matang Takrabasing Adugi Ming Amtang Lautok Charake Ahanba position, the first position low kiba LG Lystrom from Nambol Leka Awang Lekai Bisnupur. LG Lystrom. Matangi second position, the Lystrom Rohit Singh from Bisnupur Ward number 9. Third position, Wahengbam Givin Singh Kumbi Khuga Wangma. Fourth position, the Irungbam Arvin Mitay from Taubul Maning Laikai. Sixth position, the Kiba Laisangthem Daina Mahaksu Taubul Mayay Laikai Dagin. Aduga seventh position, the Julia Usam from Taubul Mayay Laikai. Eighth position, the Ningthauzam Rohen Singh Yorbung Awang Laikai. Hairiba Hozik Lauthokriba Ming Singh Adu Laibiragadi. Soida amutang ready to do na labio. Hoziki Hariba Makok Matang Tagrabasing do Amuktanga Lautoksage, Laglagadi, Stasida, Topirak Navaning Jerry. Ahanba position Lokiba, LG Lystrom, Nambol Awang Lekai, Bisnupur. Second position, the Lystrom Rohit Singh, Bisnupur Ward number 9. Third position, Wahengbam Givin Singh from Kumbi Khuga Wangma. Fourth position, Irungbam Arvin Mitay from Taubul Maning Laikai. Ha. Kanano ka? How's first position takiba LG Lystrom. LG Lystrom lae LG Lystrom stage ta kahat piro LG Lystrom. Sigi price asibu bibina wagi damakta ina kaka mingoy na hangachar bada kawang khemsai sang jaibu gas of honor gi phomphom lam da lengsin biriba kaka bu amuktang khudol tawina baning singjeri. LG Lystrom first. LG Lystrom da kakana first prize ki khudol to. Third chari kaka. Mathangi second position ta akiba Lystrom Rohit Singh. Lystrom Rohit Singh. Lystrom Rohit pu khudol to bina bagi damakta
ngasi chief guest pabung manibu amutang kauthokchari. Third position takiba Wahengbam Givin Singh. Wahengbam Givin Singh. Wahengbam Givin Singh the third prize CPB na bagida magta. Pabung namoijam to babu amutang kauthok chagi. Third chari pabung. Fourth prize, fourth position takiba Irungbam Arvin Meite. Irungbam Arvin Meite. Ngasaidagi mayam na wana ngaijarakli ba Mars Pars ki result adu khoi khutta leizare. Kanana first ta dong wan gi mayam. How's March Pars ki result lo thora ge yarbo. Third position goes to Karamali. IPS School Girls Junior Contingent. IPS School. IPS School ki third prize. IPS School na third prize logre Mars Pars kan Junior Contingent Girls ki da sige prize si lobi na ba representative ama kaukhachari. IPS School ki representative ama lairaga di kakhat piro. Prize asibo bibina wada buki damakta ngasi guest of honor oibiri ba ka wang khemcha samjai bo amukasu dek thuk pirak na ban singjar. Third, Caesar. First position. See third LDA. Third LD, Caesar. Third LD. Oh, see the first second, third kata dia. Third LD. Nanti Caesar, memang dong wali ba. Mathangda second position takiba Grace Academy Girls Contingent. Grace Academy Girls Contingent. Correct. Si junior okay na. Si junior. Sisu Junior Contingent Grace Academy Hiroki Junior Contingent na second position Mars Pars kita. Grace Academy ki representative ama lairaga di second prize asibu lobi rana ba stage ta kaukhachari. Grace Academy Hero. Mars Pars ki second prize asibu bibi nabagi damakta ngasi athoi ba mithunglen oriba pabung khaide manibu kokthokchari. Hiroki.
ngasai ngairhakliba first position se hairage Dorendro Memorial English School sisu girls nupi na ngakta logre ngasi se girls contingent si junior or senior ha oh sisu junior contingent girls junior contingent of Dorendro Memorial English School sibu honor tawbina bagi damakta ngasi chief guest of honor gi phomphom langda lengsin biriba pabung namoizam tombabu kokthokcher. First position goes to Dorendro Memorial School Girls Contingent Junior. Hauzik lak thokriba du junior contingent gi result ni hauzik senior gi amu haizer ag hauzik senior senior contingent march past competition the third position ta kibasi IPS school gi girls contingent IPS school ki girls contingent na third position tari senior ki group ta IPS school ki representative satra loi chat khramale IPS school third prize asibu honor to binabagi damakta SSU ki president Soraizam Yaima bu koktokcher. Senior category second position to Grace Academy Girls Contingent tar. Seniors category ki march past competition ki second position Grace Academy Hero. Grace Academy ki girls contingent senior ki representative ama thokpiro. Asi second senior category ki second prize asibu honor tawbina bagi damakta kaka samjai bo amuka sukok thokcher. Senior category ki first position Ruda Academy Boys. Ruda Academy Boys ki representative Awatholo. Ruda Academy Boys ki represent. Sida harawa sila o.
first position takiba senior category ki Ruda Academy Boys ki gift asibu honor tawbina bagi damakta Socialist Student Union ki President Sorai Samyai mabu kokthokcher kana Ruda Academy Boys kariya kursi taba AMPSUM ko hujik bhantora sungi vice president horen ko na president speech lower kanda ha speech lower kanda yarba lower kanda atraga mayam prize lower lower kanda chatpi ginu ko amtang phamina ki hojik program leiri isai ge am ta gi doine ngaktang leira punna tamina Congratulations, Ruda Academy Boys. Howzik, akhoi prize ten thokpa loi THOURAM asi loizadri laisemba mahei kolgi thang laiteng haibagi akhoi special honor ama adu tawjage na laisemba mahei kolgi representative ama leiraga di amta thokpiro laisemba mahei kol Apun manisi thang laisemba mahai kolgi representative amta thok sibu honor tawbina bagi damakta khoi ming honor hangacharabada pabung khaidem mani bo amukta kakthokchage Pizariba honor si laisemba mahei kolgi thang laiteng haibagi mathangda success school gi representative ama thokpiro sisu thang laiteng haibagi success school cultural contingency do cultural si pulap punsale na takpire organizing committee gi maikai dagi cultural contingent pumna maki prize ne Success school ki representative am to yaubidra bra mathang da kaino mathang program isai saki hai bauma kaino ma kursit hai irabot kursit AMPSUM ki vice president Sayeng lo. Sina aroi boy doni ko. Khoi gi loisilakpagi program sida Khursit AMPSUM gi vice president Khursit na mayam wangda sayeng amatang thambigani haina inform tawbire Khursit leiraga dileng thokpiro Sigi matungda president speech piraga khoi gi program asi loisinaba tawjarage mayam adu phawbudi ngaktang ngaiminakisi mayam program si loiba phawbda ngaktang ngaiminakisi loiba natra Khursit Khursit na irabot de ga mari leina na saireng ama miyam mangda thibi gani haina inform tawbire hurjik Khursit lai
ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯗꯥꯏꯁꯀꯤ ꯐꯝꯐꯝꯗ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯏꯀꯣꯛ ꯅꯧꯅ ꯂꯨꯂꯨꯛꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯡꯗ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯕꯗꯔꯂꯣꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯏꯀꯣꯛ ꯅꯧꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯤꯗ ꯏꯔ ꯊꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯥꯏꯔꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯇ ꯂꯩꯕ ꯈꯟꯒꯠꯂꯒ ꯁꯦꯝꯖꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯇꯦꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯍꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯡꯊꯥꯝ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯉꯝꯕꯤ ꯑꯅꯤꯅ 1896ꯀꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 30 ꯌꯥꯏꯐꯔꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯤꯁꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯖꯅꯅꯦꯇꯥ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯄꯣꯛꯈꯤ ꯅꯧꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯀꯥꯏꯅꯈꯤꯕꯅ ꯄꯤꯗꯠ ꯄꯥꯗꯠꯂꯕ ꯙꯥꯀꯥꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9 ꯐꯥꯎꯕꯗꯪ ꯇꯝꯊꯔꯒ ꯋꯥꯡꯈꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯆꯥꯝꯗꯦꯟꯒꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤ ꯖꯅꯅꯦꯇꯥ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯆꯍꯤ 18 ꯁꯨꯔꯛꯄꯗ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯍꯥꯁꯀꯤ ꯃꯆꯥꯏꯕꯦꯝꯃ ꯈꯣꯝꯗꯣꯟ ꯁꯅꯥ ꯂꯨꯍꯣꯡꯗꯨꯅ ꯂꯧꯅ ꯂꯩꯅꯈꯤ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯌꯥꯝꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯁꯃꯥꯖ ꯁꯦꯕꯛꯅꯤ ꯀꯂꯥꯀꯥꯔꯅꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯅꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯀꯥꯔꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯦꯇꯥꯅꯤ 1914 ꯙꯥꯀꯥꯗ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯈꯤ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ 1915 ꯅꯩꯍꯠꯄꯤꯔꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯦꯞꯂꯒ ꯈꯟꯈꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯕꯔꯥꯛ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯂꯝꯕ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ 1917 1918ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯡꯂꯛꯈꯤ 1918 ꯁꯥꯐꯣꯡꯂꯛꯂꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯒꯨꯟ 1922 ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯥꯅꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯩꯇ꯭ꯔꯩꯕꯥꯛꯇ 1929 ꯁꯩꯗꯝ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯈꯨꯗꯣꯟꯕꯤꯈꯤ ꯅꯧꯖꯔꯕ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯏꯔꯤꯟ ꯄꯤꯕꯤꯈꯤ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜ ꯀꯔꯥꯝ ꯌꯣꯛꯄ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯃꯈꯨꯠ ꯃꯛꯅ ꯌꯦꯛꯄꯤꯈꯤ 1934 ꯃꯦ 30ꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕ ꯅꯤꯈꯤꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯃꯍꯥꯁꯚꯥ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯗꯜ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯍꯦꯛ ꯊꯪꯒꯣꯜ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥ ꯊꯥꯡꯉꯨ ꯊꯧꯅ ꯍꯦ ꯂꯧꯎꯕ ꯏꯕꯤꯈꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯃꯛꯅ 1939 ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 12ꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯦꯃꯦꯜꯅꯤ ꯀꯧꯕ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤ ꯍꯦ ꯑꯊꯧꯕ ꯍꯦ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ 1940 ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 7ꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯖꯦꯜꯗ ꯆꯍꯤ 3 ꯊꯝꯈꯤ 1944ꯗꯁꯨ ꯊꯥ ꯈꯔ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯖꯅꯅꯦꯇꯥ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯃꯨꯛꯅꯥ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯀꯥꯡ ꯍꯣꯀꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯦꯅꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯦꯗꯃꯤꯟꯇꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯆꯪꯈꯣꯅ ꯁꯥꯟꯅꯩ 1922ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯥꯎꯟ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯨꯒ ꯂꯥꯛꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯝꯌꯥꯟꯈꯤꯕ ꯑꯊꯧꯕꯅꯤ ꯑꯊꯧꯕ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕꯅꯤ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯩꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯣꯏ 1930ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5ꯀꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯁꯩꯗꯝ ꯁꯩꯔꯦꯡ
सिंथानिंगाई नि 1942-43 की सिला जेल दा इखिबा 1947 दा फोंखिबा इमा की पूजा ना महापु असेंग बा साहित्यकार नि हाइबा खंग Wani mapung fana saireng siam saireng da makan kaya marum lai aina paja ki ba saireng asidi Thagachari Khursit Irabot ki Lamyanba Hizam Irabot ki wari saireng ama thambiram bagi damakta amkas thagachari mathang asidi ngasi gi thaw mapu oibiriba Ikai khumnabada matik charaba Socialist Student Union of Manipur ki President Sarai Zamiyai mabu presidential speech pibina bagi damakta kokthokchari An bamaktada lamdam sibu kon biri bai bido amadi ibendo ani makpu na chawi bayak mi kokno na khurumzari loinena ngasigi chamu kun gataruk suba lamyanba irabot ningsing thabum gamari leinana thauram masida isida lengbirak liba chief guest ki phambam langda lengsen biriba mingoina hangacharabada oza khaidem bani guest of honor da all Manipur recognized private school welfare association gi oza mingoina hangacharabada oza namoism tomba loinena chief guest of honor ki pham lang do lengsen biriba all working journalists union Manipur AMPSUM gi president ju taw oina pubiriba oza wangkhemsa samjai busu ahan bamakta dai kokno na khurumjari ngasi mak aikhoina kari maram ki damakta lamyanba irabot ningsing thabum pangthok libano haibagi marik chumba wafam chief guest of honor na mayek seng na thambikre aikhoi gi chief guest ozamani na thambiram bada aikhoi gi kunai sida ining tam na ngang bangam dabagi aikhoi gi hak mangsilakpagi adugumagi piba mama lakpa masi tasing na hairagadi laibak tiba makhakni loinena hairiba isana isabu maningtam na ngang ngamdabagi asigumba phajilliba chanabi asi masi semdokwa mathau tare haibasi ozana mayek seng thambirami loinena aikhoina lamyanba irabot si ma ki thabum manung sikatang ningsingba oina thoi ma na pamjaramba ma na ningjaramba wakhalon dudi thabak oina pangthokpagi mamidi ngasigi paliba amadi palam liba laingak singda mami tadi haibasi mayek seng na uraba wafam ama oina oire mamangda aikhoigi government na lauthokpiramba mayai lambi asi
irabot road haidana thonbirami adubu ngasi phawba government na asigumba lamyanba mahakpui kai khumnaba oina signboard ama phawba mapung phana thepidaba haibasisu lamyanba mahakpu chumna khaki ningsing bani haibada haiban bathokte masi punamaksi paliba amadi lakadoriba sarkar na su masi tangai phadana tawfam thokpa mathau dangni lamyanba irabota mahakpu ikai khumnabadu madu mapung phana utfam thoi haibasi mayek sengna taraba wafam ama khakni aduga ngasigi aikogi lengbirakliba mahiroi sing asi tongan tongan mafam dagi lakpiriba mahiroi sing asi private school gi aduga government school gi maikei dagi laiba mahiroi punamak aikoi ngasi dagi hauna aikoi lamyanba irabona pamjaramba aikoi amaga mating pangnaba nungsinaba thajanaba haiba wakhalondu aikoi gi thamoida chetna thagunarba haibado aikoi ngasi dagi warep lowinasi ngasi mak aikoi gi mahiroi singna tongan ba cultural activities mayam ama utpiri base tasengna hairaga de masi khwaidagi laibak yamda faba amadi aikoi gi culture bu yokhatpa da achauba thaudang lowbani haibada haiban bathokte aikoi gi culture haibase aikoi isa na yokhatragadi laiba natraga kanaguba miyoi amatana aikoi gi culture si yokhatpa ngamoi aduduna aikoi gi mahiroi punamakna chumna khaki lairik tambadu khak nataba aikoi tongan ba mahiroi aikoi na thaudang lowba yaba mayam punamaktu longminaraga aikoi ima leba ku nungsiba ima leba ki damak aikoi mikuk khara tawrsu karigumba khara tawramgena haibase masi aikoi gi wakhalonda laihanba ma changi aduna lakpiriba mahiroi singna aikoi amuktang khalaga yengse aikoi private school da tamme haraga aikoi gi mahiroi khudimak se loina ina khunba macha masu singni haibadi haiman haiba yade macha singi damakta mama singna kyamuk yamna mapa oiba singna kyamuk yamda thaudang lowbage haibado aikoi punamakna khangdaraba wafamni kari maramgi damakta aikoi na private school da macha singbu tamhanabagi damak tharibano government school da aikoi na mahi tambagi chang sina sum handarai sina karigino haibase aikoi kupna nainaba machangi aikoi na thengnarakpa matamda aikoi private school welfare association gi advisor oza ibung oza su yawbiri oza na su hena khangbiramgani aikoi gi private school da oza watpagi potse laite oza watli haibase aikoi taba phangdi kainoma tawraga oza sing wattanabagi dabakta yam kanna honai oza watpagi mami thoina tade masimakna maram orakanda aikoi gi private school da oza oriba sing ase aikoi private school da oza oigena haidana khallaga changakpadi kaisu thoidokna yam moi haina khalli adubu hairiba oza sing duna kathokliba thaudang dudi aduki matik singthani ngai oiba adugumba makathok amani haibada haiman bathokti hairiba oza sing na lawriba makoina kathokliba thaudang do madugi damak makoina kathokpado ubagi damak parents sing na makoigi kathokpadu daidu da macha sing se aikoi chadragasu aigi cha sing sidi athoiba miyamna masak khangba miyama oidaba yade haidana punamak kathokanda chagadabo bhau chadabida mama mapa sing na macha sing gi damakta duki matik kanna honai masigi kathokpa se aikoi gi government school gi oza punamakte haijabadi nate masi punamak oza sing gi thaudang se government school da di thoina mami tadi loinana ngasigi paliba amadi palam liba laingak nasu government school phahanana bagi makoi gi chapchaba thaudang du lokhatpadu thoidokna ude oza wale haragasu hapkani adum haiba aduduna maram orakanda karama kanda hapkadoino haibadi haidaba hapkani hapta amada lushangani thamkhai amada lushangani haibase chin khak phajabo oina thokpa masina maram orakanda aikoi government school gi mahiroi sing sida yamna chaitheng amasu piri kodam oina harakanda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯧꯖꯤꯟꯕꯗꯤ ꯊꯥ 3-4 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯗꯤ ꯗꯃꯥꯗꯝ ꯋꯥꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯀꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯦꯊꯁꯀꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯦꯃꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯋꯥꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏꯅꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯅꯕꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯉꯥꯡꯉꯥꯛꯀꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯤ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ education mangan phangdragadi ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯔꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯔꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯜꯂꯝꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯈꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯅꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯍꯩ ꯑꯃ ꯀꯠꯄ ꯂꯩ ꯑꯃ ꯀꯠꯄ ꯃꯩꯔꯥ ꯊꯥꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯐꯦꯁꯟ ꯂꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯝꯍꯩꯔꯣꯝꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯝꯃꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯝꯃꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞꯇꯨ ꯂꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯕ ꯍꯧꯖꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯂꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯊꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ electoral system ꯑꯁꯦ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯃꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯁꯛꯇ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣই ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯛꯇ ꯇꯥꯎꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣই ꯇꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯥꯡꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯊꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛꯈꯪꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯏꯀꯣꯛ ꯅꯣꯟꯖꯔꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯌꯥꯏꯃ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯑꯣꯐ ꯊꯦꯡꯛꯁ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑब्ꯗꯨꯜ ꯋꯥꯖꯤꯗ ꯑꯞꯁꯨꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯕꯨ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ngasi function asibu mapung fahandaba yade haiduna tongan ba school sing amadi satra kayana lengbirakuna ngasi function asibu mapung fahanbagi damakta haningai leitana thagachari amadi ngasi gi
दाइस द लेंजिन बीखीबा चीफ गेस्ट की फम मांग द लेंजिन बीखीबा खाइदे मनी फॉर्मर एक्टिंग चेयरपर्सन मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन बुसो हाइनिंगाई लेतना थागतचरी अदुगा प्रेसिडेंट की फम लांग द लेंजिन बीखीबा सोराइसम याई ममाइतै प्रेसिडेंट सोशलिस्ट स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर बुसो हाइनिंगाई लेतना थागतचरी क्वेस्ट ऑफ ऑनर की फम लांग द लेंजिन बीखीबा नामोइजम तोम्बा एडवाइजर ऑल मणिपुर रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन एजुकेटिव मेंबर सनामही टेम्पल बुसु हाइनिंगाई लेतना थागतचरी अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर की फम लांग द लेंजिन बीखीबा लेंजिन खीबा वांगखेमसा सामजाई प्रेसिडेंट ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमाउजु बुसु ngasi function asida yaubi bagi damakta haninga laitana thagachari amadi ngasi gi live tawbiriba isini naw khudingmak pusu amadi media gi lengbiragli ba punamakpu haninga laitana thagachari aina ngasi gi sinjalang jariba socialist student union of manipur gi maikai dagi punamakpu taramna okchin bagaloina na ngasi gi function asi loisinjare haina याइफा मंगोल पीजरी प्रेसिडेंट के अयाबा लौजरगा ngasi gi function asi matang asida loisinjare